so who ni say bia me di na chi no hu me sa mobo no wo sa de no ho woni mu say sika to ne nsam say pe na afi wo ya me love the answer so wo de ya me bia no wo de wo ba bi twa me mpoa na so akofo wo ba bi no wo pampa me firi ni dem ama me kura me ne ma se ni dem a wo yi anu wo tugu no wo to me ho me ma me twam ne me twam nyina no wo to me ho e ba sa na ya ma ho mete ana woni ni njai Sami ya sami nini jaya no abomi dua sese mi ko di ba ma bi echi a ompene na so onye wo ho ade nti obo dua enya wa ye ho ade di abuba no na odidi ma chi am so onye wo ho ade eye mpeda no na wo twe wa hye wo kawa wo sema hye wo kawa ba ono amu onye wo ho ade ono so ye bi nti die ntira enu nti utumi mfre ho me pa cho enu nti ba ma bi twa mu kura wo mi fie kura bo bi sam se sister ebi ani pa so ma se fie kura wo he kura na mi bie ma na wo se line oni ba ma na ye enti wunti no oba ho no afa ho perepra me opeso perepra me oprawa wo mi yanchene enti wo be ma ai eye bojaye ene ya ye kan se bojaye bi ye guy no efiada bi ya de atoso no bojaye bi eye guy Akoma 87.9 FM yahwefo ene yetiefo ya mo echirichiri ene benche ye memunyina kwaba nyame aboye ho ban wama working days Juada osifiada akọ ede ababetu yen yeda na se ewo de waye ede ama yese wa ma yenkwa ene ahoden na yasan ede ababio sa pepepe en mahwefo en matiefo yamo all over the world menim say sade nyame abo mani abusuan team ni nyina adwumayefo nyina eho ban no menim say nyame abo mo ban sada esan say abre bia mekọ todwanim na mebọ mpa ye bia mekai mahwefo mekai matiefo se nyame enkai wonom esan say womo ni ho a meni ho enti nyame enhwe womo nyina eso emame menim say ampa nyame aye menim so be yaman because me disade bia me de to awrade anim no fra Akoma pem nyame eye edema me da se so aka ye ho na akua akoko o ha ende ne ho aye fe oblinke pa wo de wo ba wan kasa wo be hu no evangelist Samuel Mensa wono so ewo fie ha na Ishmael Haywood wono ene ebo ye chidom ene adontene se fiada bi ye guy ne de wa wonem Ishmael Haywood minua ma o se ohun ye ne fe pa na msuo ema na taka ba de ha dwen se wa ye engage no eno nko ana ya na ha 87.9 Kumasi nice but just wa ye engage and you mentie de obi keka kura Beluchi what ye call social media on na na yaw Beluchi Rastaman well ono de well nya de matie na momu no ne me ankasa mani ehunu na yenyina yenim se ade a obo ade ye a ede wo ma ho nya Beluchi nkwa na pe wo pepa ndi se wa wonim wo de kwa adwendwene mu a na wo hwe firi wo ba tri se tri hwie da be ka kire me wo di fira ko si ba mo 87.9 Kumasi ope the guest stars and winima maka kire to ye na girl na wo se eye wo nko a you are only sugar in my gari or down modoso na ya gentle na gentle for ni omonye omo ye ku sa no omo che Beluchi mu mpo banana emana ya de minim so ya gentle or ya virgin kra or ya virgin oh yeah virgin one more on YouTube and na Facebook and I said John I salute you and I said John some be producing Marco said John waware said John ware on ware said John ware 87.9 Kumasi said John ware ti e be chi maba wane bi ama no ye be chi bi ama no so wo pe ye be chi bi ama oh yeah nice man very nice man wo dakwa nti man no mo fa application bra na ye nhwede ye be ye sa pepe penti na wo mo nyina obi aya krado de asia na asie no enya anye ye na enya ai mi tubofo wo girl amfare machia me wo de ne bachia me ade bechi o ma ofie bi sa na mtie meseho Sajo wa ma bebre ayo news editor eh 87.9 Kumasi news editor nyame shira
Ye me kwapa ga masa jog nka mawu. E me be bo atwede e. Yes ma akona kan yo, ma akona kan yo. Nya me nhira ye kan say. Na emom Evans ya tasha jeans so do ho aba. Mr. Muada, mon can't news editor, Evans in Kuma, me say, yeah, one time, Sergeants, minimum the Americasa. Edja, what you wait? On time, Sergeants, the Achachero, no. 87.9 Kumasi. Oh, hey, Abrabano, me say, I had to be a city when we are. Me say happiness energy yenton energy o ai e ma wo bi nko energy en share me to ntimi kan share ai am say nyame kra nyame no obo me kra wonte no wase so me ba baba we kra ba ye de me ni nua ye nyina ye papa sa na edigu ara so ye pa okay ya ba ni aba ya de bi na sheda ya se de ntisa ya na eture bi ansem a e ba ya na so no Ayana dos. Akoma FM 87.9 Kumasi. Eto de bia ye kofia na ye de areho na ekọ but nyankopon no a enim di nti a wo de sa adwuma we e hye yensa se yembra na yemeye. Nti last week this week yeah Monday na ye de to echifo anim efa ye ba imano frempon manso eho I frimpon bia ye manso. Mame ma wa henwie. Me chia. Acho ma jiso. Udin Acho ye frame Mrs. Fisher frimpon. Edini de mame ya. Mrs. Felicia frimpon but edin wan kasa ye tade frɛ wo mame ya. Eye mame ja, okay. Mira. Mame. Je frame Daniel frimpon manso me fie din de Kofi Jesse. Okay. Yeah, yes, I'm more crabby. No. Okay. You say, and ye, enenko, and ye humo, ewaha. Inti, Madame Roma, ye bedding kind, I call Mamma so and papa so. Mamma so na ye bisa say, a real be, Madame Roma. Maa Akos, a real dear, Boko, and your Boko, sir. Then buy him no frimpon manson, and a bar. Me sa select for biom se me kasa na sa anya wo muda wo mu fanchem a wo mu tie masma me kan e de yaw ni su a select for so mo mo me bayi man wo frempo manso si akra no wada wontumi na o sikata sa na de achi ti me se o mo so mo mo me insada me sa ya me kweto jegu fom Mama mutu me kabi mom. Nko to jago pom so mom me na me ba na bla obra down to me na. Down to me na. Anu ko sa na da chi mama mo pa ne fo. Asole fo pa ne fo, asofo nkura ne pa ni me na no. Me manom ni me nanom me mama nom me nananom mo mo be man wa from pa man so mam wate agro no obra ampienti mo hu sa me ba na bra obra mo me mam wai mo me mano akamneti abi na me mano me ba na free me sense mo me wate mo me obra ba na bra mo wate me da to me no me suni amakura me susa me to me pani amasa me pana akura no kura me nya beto dia no mani di aja fo mo wate me unni o mo ba ni o fra mo wate asofo nko to ja ku famo nko to ja ku famo papa pe ya no mame pe so no mame pe mo so no mame Mama me baba so mama ni aframo mama me baba wate mama me baba me baba baba so mama me wate asofo adifu mama me bai oba mo mpa no fua
eno susu na what's a wunya won na aka aka cheno wa dan so coach ma say ni ko djuma na mi hia no ko nwuma so gale no so ni ah din ni this is nyamena ko bi bia won tiase Oye sa One say ye be do tama ye be ba no be so da ho. O kan wonte. Ba sorry na juno si o si kata susu. Wo susa. Ya na sen why kesi pa ye start ba he o start yusu na. Wo de metimu kura na gele no so no. No su. Endi okwa wo di su apia be na ya to ade no. Sidan ya to ade no. Ewo mo se enye easy sa ye nu se ba bia. Wo de me ba. Ekwa ma me mo bot numbers no na me ye mi hu party ye ni abre. Mami oh no. Akwa no sunda ye ba ha ifi ye ba ha. Akwa no sunda na ni gusu sa na de ahye. Ono sunda. Idi Mr. Assemblies of God Assemblies for na we pa Jonas Obutanent Stephen Wingham Mr. Mo Mudikin me wo body Assemblies of God me ba na wonya hole in heart me ba ye beba ho ye beka wasem na ma me fa numbers ne to dwansa ehia me pa me pa cho wo hwe me wo TV ne so o tie me e wo radio wo hwe e wo Facebook anasa YouTube anasa TikTok wo de se de wo si tie so ba bia wo hwe bia me bon numbers na kwada roma chiro ni na me pesa 50 pesos akra na wo send no me lose because me dey sika mo abo anu dia brewa ya na me try abo Obi ntimi Maya. No no go for my Aye mama ba misra o. Madam Roma. Enti say you bet su na. Obi anso defe. Me kosobia say me ya dan. Ena no so point me ntimi nsu ntimi mo bo number. Akua na man be ye ma me. Ene ma sha dan tira me de we mo de no ejinja me ho no se be ya me ho be ya de me be ya de kakra misra o. Enti numbers no so training na ma me. 50 pesos akra me person lose. Inti ebia wo de ebia wo sande akoso na hwe na ma omo si filled that de kwafo froso ama me wanda woro mani de kwai so me sremo 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 1462 0245 30 1462 Yankobim 0599 305 202 0599 305 202 and that's 0599 814 926 0599 814 926 and that's 0245 30 1462 0245 30 1462 edini nyina ni nyina edi enda so ye ba akopɛ Mary Akosua ade esrew yes rew they say the condition no eye agensem ano ayeden
eno aye denti na ne ma me ntumi ebewu ya papa o se wa wo ba na wani da akola ni na watete na mana duru fie bi na wa wonim se wo suma na ye yi woni ni di nkoma ye yi o kasa wo ho a wani je kasa o wo nche ya wo sere na wa empre ummo we bibia ni ne ho wo no bibia ni ne ho na wani na so na wo ama ye se wo ba yare na wa anye ne ntamu a afra no ebe eye wanka wa asamna no wedding eye wanka asamna no wedding ni o ba kan bia bete de make de make wa she won se wo kra wo akora no na teche no kra ne ka se wanya na eya afe eya wa ukomu na de wani ehunu na woni ne kwa mo ne du fie bie na wo ma wo sere woni ni di nkomo se wo be waye onua o waye ni nua woni ne bon nkomo o sa ben no do oben nti eyesa ahumse nti na mami wontumi enka na no ntum ha adwene ememe nyina hunu de ekono ha adwene wo be ma wo kra wo no ba na tie sa no pa hunu ma oni omo ko oni omo ba ni omo ko oni omo ba ni omo siri bo nsiri he de obo hu anse ba ko ye se ne ho mfa no wa anya ntama ba bia obekwa eza se nkola ni ye dukura wo ho nto da bi nkola no omu ye dukura wo nto efiri se enipa de ye do ni anwe na enipa ye de ye na nti ena ma mi ntumi hye no ho so no eden so nyameti ase ese edrum ra mobua yes edrum ra se no ya boto ya moa oba pa ya moa ni yakase ye ni ehu akra no condition no se me metuwe se me ya defo a ka me fase mo ya me nya se sika no menim se me sika eguma accounts mo do so bebre obu okra ne sika no che se wono okase wo jaye adwuma kora atrefi a wonya adwuma biemu a ne ho nkyere no because owo bi ne ho nkyere no so ti asenti yesra mo musa no mo ayese bi kra boy mo boya kese 1000 ne ba e bia 500 ne ba do 1000 ne ba do 20 no ba do a 3000 ne ba do a e betimi ehwihwi akwa animu but the obi ade ba no ye ni so 10 ne 25 10 ne 20 50 no 100 edoso 50 10 25 e bi cry 1 city 2 cities 50 pesos no e bi ba ye ni eje ho because the only pakro no ne kase no send no ba mo nsum be nya kase no mo fa bindum ye nanka enhuri enkwa ni mo because almost 9000 me pa cho fa menuchi fa to so mame na o ma hu se efri kolebu nso ne ba papa se wo mo na etroma mo $9,000 eye kolebu efi kolebu hospital to ena yede aba ena eda so no nti wo a wo de 9,000 ko Ghana sika mu a 1 point something ekeka ko 2 billion not 1.2 billion sorry ekeka ko 1.2 nti we de edoso scandoso ene nso emu ayeden ade ama wo bia ya twe a entwe nanso ye beye ne den enra ye rabi ewo abrochire na or sending me adie or the some nimly I don't know some body no correct there some nimly and or the way was sape me asemi bi wo bible mu no de was sape me or say whoever gives to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to poverty will be cursed. Whoever gives to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to poverty will be cursed. But also say, if you want to prosper and be protected, then give to the poor. You will not lose. Giving to the poor, you will gain. There or no, or be any child and or the mammy, what the near by. Owie ye na odi we eka ho na odi ma ye wo se wo de batwi mo se de odi ma mobrofo no empa ne nsam da
empa ne nsem da na emom no nia okate na ni ewo mobroni ho no onyame dome no sa ena ewo ho eno se de ode ma no so de ode ma no yeye na abrebia no onyame ebo ne ho bai de ode ma mobroni no enya de a ubeluzi na emom no ubegene we eyasem a yenua be ma no or outside ordinary de ba ye wie and what this quotation we so forward e ma me say owo bia anka wo ma se bi wo ho pa se bi wo ho from poor man so ma me mo wo bi ne papa mo wo bia ko mo be pe de me ntwamo no mo ko mo sister station ba ko na eku Christmas ne mu na o yesofo ka mo group ya na me didi akora ekogina ho se ne papa no si foko me no no say daddy me bay whole heart need na kokolebu was he nipa ba 7,000 abi go an money kokoko na wonya bi kra mani pa no a yenim se yadwuman ebi ba bebre ye kra ebi ba me ye ka se bi da ye so edoso but ebi da ye so ebi da ye so edoso it would ye try baby e ma ye hwe e ye kasa so no si behave ye no di amanfo se me nko na me se me nko aha amaba no nyame be wouldn't kind bi ko ho me wodi akra ya ada na me ba first day na me ba ye no me ko mo nyina so na me ma me ba ha no so no si behave ye no abonti no ojojo me te se ye no obey nyare no akọ baby so register misi wonni bi kura no a moto gare mo ba ho no na modi e de esi kire gu mo ahono kura mo ye no mo de mo nya no gare fufu na mo ntwi moko fa je na mum mo du bubo mu a mo be dia no so me sister bi wo se no mo ho kire wo mo no gare no o mia paste un se mu e de kakra na o de mix ye na o ne o ne ma o mu di mo dai na ade kire wo mo ade kire wo mo na okoye na okonya kakra oba no aduane mo di ye nti se ebi ni ho kra eye kasa de eye kasa hwe oba ya na se wo hwe na eye yare wo na wonye sika wo hwe ba bi ye be kasa fo tiri ko hye bi ya no nti obi akwa we ye wo no from Maa Akos ye wo no boy na boy biti fu ye ni ko fi wo se odi akowi obi ba no ye white o chese obi ehu na sa odin sa problem ya na ma akwa na aye ayisa no white panty me wa for den ko ne system mo so ye China ni bi na na o friend China we ye white na ye ka assemblies me patch o match letter de Akoma penny for I know some more headquarters near the match actually me ntwe bi nko but me person ka me fa fidie so na me trelete no so me trako wodi akopem se ye hwane mu se akopem se bia bosumi be ende no na osoro ahye ne ho animonya ye hwe se nka ende mpo because I was here ntem first no to me da say on to me na che se yade no ekwa animo nti ye se obi bua ye pemwa omumwa ye ntan na nka yentumi nkwaye but wodi ye nka ne se huebe busumi ya wie yede ni enim se bia nyame ahye ne ho ene monyam but enemu free hanso kwa na matsa sorry ne mu ko ni yede adondo because bi o kwa I just ask them to dansa wasan yakobiem ende me nyame adwuma na me ye na ko se nye bibia na ebie me ne ayi assembly for ni bi kura ko school kura wi ayi na ko se assembly no kuma wa omo won hihye ne ayi omo si zia omo pawon once na edomo wura of die no but nti wo de tro letter no na fako na yenhwe de nyame so na mo so beye so omunya kakra kra beka ebia yenya ho betumi ahuri akwa ni mo kakra na yehu de beye edia ma nti tusa na mo no efa ema ye na bibia entumi nkoye na ye yaka ni nyina akwa ye mo numbers no ebia mo na ye nkoye ni 0245 0245 Telezelu 1462 0245 Telezelu 1462 and 0599 814 926 0599 814 926
0599 305 202 0599 305 okay numbers no edin no ebeba ni na eye Mary Akosia Ade Mary Akosia Ade nti ya na watchro me pacho tro numbers no enyina emaye ato apenten ato enibre nti ena ye maame wo so gare no oton kra no a na osu oda ni kunu be sori no na wosimpa so na osu akuya areho se ebi wo ho a unse anka maybe ni no kwaso no Spain na me bona man ento se yentwa ayino no yemfa nsande no na organization bi wo no mo mama no so it is me pesa nkamade no ma nkasa mo forward ma we are producer ebeje na wadi ehun dwuma ye wo se ye bia ebeye ma ko ye to ye nsa afre ebi wo ha nyame aye omo adon ye frɛ wo mo a ye yie wo mo wo bia nkasa me ye srɛ mo mo aye de adru no na ye srɛ mo se na omo ye mienu mu na ba yo Christmas na wo ka no na akora bi so eka ho o maame de na ba na kyese ye nya mienu no Holy Heart ba ko no ye ntumi anya ne ntem wa firim enti wei no so no yesremo ye ntumi ma akora we so emfiri ye nsada na ni nyina so akoye sika enti na enne ye ni abri yi a ne maami wo hwe ne maami a me da bia me meka me si awo no obia ne yam bia ne yam obi ho wo ye baatan wo ye be matan wo ye dai how to akora bi a etese de aka no obi wo so a ono no bibia anye na sem saa wo mo yemfo wo mo nka ho nti omo no de omo gina omo kwante nkoro na ye wo omo siye no a omo no ete nkola ase na wo mo ye ba tan na ebi gugu wo mo fie no na bibi ka wo bi ba e ka wo omo no ene ye to ye nsa afra wo mo na awie yesra mo frempon bia so wo de frempon wa mo aye mo ke ka mo ho mo aye na ye nye ne ten mfiri ho mo hu ne saa no one nam ho saa no enye ni giem enye ne papa mu nti mo aye na ekria ani aka se obi aso ni ho a enei wabebo akoma mu nsam dwumadi esi edu obi aba se yekosa ne yade ana yeko save in life no so obi free akoma pem eya da bia yeka se wonso wonya dance ya enye bosremuka den se bema emema be dia dance it is a what so bema be dia dance ya just ye ha ni titru afenso wo mo abroche so tram brochecha wo fa brofo so ban sa brofo mo pentro ene sa ne manema no ebi pekura to mo ko ho a na o masua abrofo ne su se wo so obi dia dance from outside ya na utimi hu se eye dokretru mame adanse ne bi dansa na yemo numbers no ebiem me se numbers no dia bomodia na etro ni nyina tro ni nyina eguo because ye pese ye bello sika bia nti 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 Bibacho wodi etuamu anso wate se me bia enkodrumant ende no le bia yensa etumi akasika no ntino enne ochi na weekends yina yetuam akopum se yensa ebeka sika no etuamu
nkoa nti nkase echina ye madwuma nti wo bia wo de to for Monday day be free china memene kwasi ada ekonyina yaje akopim se sika no ebeso yade a ye hu adwuma akopim se sika no ebeso nti se bo ano ma ye ya nyambo ochina nkoa ye betumi de ni akoye because when you say bia or the dro so nti no se sika no kura ba je se 3 months we dia ya de call ya week na mu no mo prepare ya na Mr. Frimpong sa no mo ka chewo okay ya week na mu na che say ye hia no se sika na ye ready sika ni nie surgery no be koso nti ye nya ya ye de ye nya ne echebe kwa akoye payment no e wo kolebu na fe wo mo aye nti mo da roma ebusu se ye ma mi esi emema de dia na cha wo ye ready nti mo nti Mr. Frimpong se mema de wo mo wo sa akoma na ye timi de kwantani ni ma ano ehye no but nyame ammo yen ma no sa yakoma emre ema ye ma no sense omo nso nti na omo nso no eya na etua ye so no to wu ansa na ye twa enu nti eya na ye ma no omo kan yakoma bra wo mo wo ohaw bi mu yentie adansi na yemra Omako little kwaku ye shira me say wana me wo na enumre ba wani tia service mu metu man me ba gym na ukada ibi so wa park you so wa ye den you me the motor to speed the mu answer ko test me nyame pan me fa so frisi ye de little kwaku nyame na ma me frisi nyame the mu answer me frisi o mom te wono na yo mwanwa o mu nim se bia me nyansa ni me nim de e na me de frisi ba nyame bi na aye akwan me hu de me nya no se me nchi no se me nya ni den yo ti dem kan se adoye na me ye ne no ene nyankopon anam so eyi mafuru wum nam ka kire boy ne se wonko o kina me amekwa akoye me moto ti little kwaku de nyame di na chi akwan no yi nyame ene nyankopon de na ba asase so ti wo mo nya donation no kakra bi enswa obi an try me hu de ka me onne me hwe akoma papa me tie mu nsempa but ya ka me ani say no de wo me fon so me send na hwe de nyame ayi me furu ti little kwaku de nyame di na chi ayelele ukweku eyina na mmoye no me ye na me hyede ni ska na ma sendi ska kofi so mo fanya de mame enti me hweye no na me frame me anti se sika no yisu no so afi no obi yisu na me se besre no nyusu de me sre no onfa 100 Ghana onfa mra na program be akobahwa akore bia ma na ye me ya nti onfa mra but na already na me answer na me de be ma no na me koye fibroid surgery which is last year. Timikoye surgery no. Be wo hwa me say me pain and I'm doctor say me koye pelvis scan on shade be a fibroid na isan but mo little sick bi wombu no me say fibroid na isan fifi. Answer am this can be ban Maa Akos me bompaye na me say rade. Fa akora yi so scam me dey koi rade yi so but fa akora yi so. Let's say yare bia wo me nipadua mu nyina ma me na me de ma me antin so mfamra. Ti me ho na me antin so ama me de kona me so de nyame ase. Ma me de makọ me koye pelvis scan no me koye and almost the doctors too me yare ma me call emergency and then some say ekoye ye mo ye no so me hu bibisa wo na me doctor na ka na me san call emergency na almost aka ye and then the doctors too na confirm say bibisa esa eba na koye scan ma me de makwa koye ye say aka say bibisa ififi nti me de me yawe say eyi na esamba me de makoye wie kra matoma adwum na me de me call me doctor say me kotie results koye me koye wo say Cynthia bibia nim obibia ye kama hwi nim ye hu hwe chese de nyame afa akora so aya ma me de ma e dos na minim se de nyame aye nyame be fa akora so ama me bisa de a me de ato nyame be ya ma nyame hram ne modwuma pa mo ye wate nyame hram de me hwele le kwaku ma me suye kame misi pa nyame hram sama chese ma hwa akora na ho ato me hwekwa na chese me hu de menye na tears of joy nyame hram power ma bye na a testimony ina me pese me de Maa Akoma FM eye akoda na omu friend no God's way omu si onumu eyi soda ti mi yare ye edadem efiti jem eyi July 22nd ina me dadem
Inti November na omu edi akoda no asemu tu horo ni nyina na me dade mo. Inti omuka akoda na me am hwe picture no na me were go. Hwe akoda no picture na me were go. Ada no so na me niska to 20 cedi pe ena ye mi. We di ba for re ma akoda. It is hada na me di sika ni di shoma me na na no se. Omufa the cinema station. Emi chiri ye no na me hu ye staff here. Akoda July 22nd, me to me sorry night. Then so bedroom November now. The mark of the Anisikano, November to December. The mark of the Anisikano. And I am coupon Namu. See the Danyamia say, Yamu Buami, Mammy Sumikimina, a credit Bua, Gosu, and no Akromu in the picture. H.A. Danyamia say, Service with Kakla, a Tuichi, Sakodano. Baby, I want you to drink. The other form will cry. Not just a window be a slam. One say, yeah, your baby from Pond, you know. Now I'm also down. Now we are come to yo. Oban free muda, and Obanya raid that's why you are but Unisika wouldn't cover be a you. And no, the Pabafia now finding hospital. As a hospital, say a bank, you say a deal. As a money will, as a bunny will. Would you walk there? But one wouldn't be a wolf. When you bet another shark with a no die. Well, again, I will when your doctor. Now, doctor, I do baby. Now we need the Epima. Asa, no, dear, when you Asa, we are doctor, no, need the Epima. So be free baby am me mama boabi. Was see yes if I now pray the whole van in hospital. Obi e kire. Onfa onko ha. Onfa onko ha. Ko titi ha we be ye. Ko yese na be ye. Obi ama no kire na dwene. Obi ama no kire na. Na yese ya. Ben for kan say o ka tima. Na ma na timu no. Oba ko. Wo kwa ni say. Obi no okọ. Won kasa wo de kakrai. Na fakwa wo dia ye lorry fail o wi na okọ na wunya nkọ ye no kra no ka nyina mbe kira o se fa ne kwa he ya de wo pese wo ba no wu ana ka wo kan ye na nkọ ato de minu anje na fa ka na fa ne kọ wo dia wo kan ye no kọ kan wi ana okọ o ka wi ya na okọ no ewura da mu wo se waka ono na eku ne ba no ono na eku ne ba ono na eku ne ba ma kira ne so fa ne nkọ ha aha de wo mo ya de enso wo wi ye wo kọ eye de ne ye de kọ wo ne ka kira wo se ye kọ hospital kọ ye nkọ ne kwa wo ye be kọ ko twa ha fa ne wura ha fa ne kọ ha ko ye sei ko ye ne sei ma no ko ye ne sei ma no na me sei wo kọ kra no scan se scan ba ko kra ye sei Mame ye new senator Evans Inkum ni fiewura yes ni fiewura mami yes ekwa bibie ni wa ya mami onye mami ni ya omo ya da na che say ya anya de kwa me pacho mun kan chance mun so mame na yo mame nyame a otua nipa ka kokoam no ai on hira wo kokoam on hira wo yem ma wo kokoam kankan yenu anu ti fie de wo yema no no bia no bi kotena ni fie a o yesa dabi eye yenu anu fe dodo de wo yema no wa fa ne se wo ba na wo so ni mu na dwuma mu wo radio ida ha wo tv da ha mama nyame hira wate o hira fa pomudin hira na ebi nka wo ma no nananom e wo Yesu din mu amen ena fellas agbavo okay nim se edin no
ono so ye ba no pay na ode sikay abeja nana shira no na nyame shira mo de mo ye no eye fe pa mkakra o ebi so send nyame shira mo anso ye mu anka ye ntumi eka we ye ntumi nti de mo ye ma ye nyina nyame shira mo ye ni so shira mo enti maka cho se wo de tro numbers ni nyina tro ma ye ye mo 0599 814 926 0599 814 926 and I say 0245 Tele 14 62 0245 Tele 14 62 and 0533 05 Tele 48 77 26 0533 Tele 48 77 Nina Edino Mary Akosia Ade Kitwa bia ensa ye di mako de ye ka tro mo ne se ye de ye agye nkwa nti wodi ya ne se kakra bia wo benya bia fa send ye enye na nko a ye sro fa send ye agi sika na boaboa no sika me kura me nso obi mu do me nhunu bi da enti mesro ebe de na mami oton gaari atumi asom enti yesere mo aye wate mo aye na ye wo twama afa ya ha ya wo ha ketua bia wo de bia ye beso ye ni so wo bo wura mu susu aye ba mo wura mu eno de ya wo bo wura mu ko a ye be wura mu be na me mo hawe na mako na ko ti say wodi But FM no wa amba. No wa we ya juma Me ba jama taxi driver. What is your registration number is it? Me ba jama AS 3247. Oh okay, we ya juma fine. Me ba jama na. Oh no. Okay. Ewie de boko em se ye tatie mo pa. Na em se we no akoso e ko ba 1 week ni. Aha nti na na me ma ready say. Me pesa me dem be si obi wa na mo fa hana. Me fa me de amane say. Nyame enshira ya da se me pa cho ye wura ne de na wo de ba ye no eni ya da wase radishira o mo adwuma nkoso me nim se tax ne ye wa wo de ana senya wo de abasenya wo de ana ye wa ye nti wo ankasa wo beto de amen se de etie bia no nyame behwe ado ye so se ye wo de akra na dodo nsen kwan wo nya bi ka ho ye wo nyame nso nyi nkwanhia emfefro ne titru no ne hia so won kwa wo ade adwuma no drive na adwuma ehu nyame nyi nkwanhia mfiri wo just say wudwumadie mu na won fra abonefo ombe froka no fame ko ha obehwe ne aye obone won fra wo mani e wo ho nyame nshira nyame nshira manso amen okay masra kwan okay ayi na wonim say o de me yenwie we na me yenwie we na ye wia ya ba ai amaso ye wia ye beba amaso okay papa fabi so mama yo etiefo de ye kan se yegusu eka Psalm 41 one ye kan de ohunu ohia ni mobo no de fam urate yenua frimpon manson abofra ketwa nyame bono no nyame de obon pepepe o ne yenim de esi ye funu mu a abofra edu enyini na afi sa yare yi na eto no ye besere de no aye dwa toai sorry ahodo mostly Assemblies of God Church Assemblies of God Ghana monana kolesi na niso adi hu ni nyina ne so obeye lawyer monana asori wo lawyer kese pa ti be sremo munyi jimbom ne ne chena kwesi adam ko asori a wo de so fofa bo ni si ho se yen fa nko boye na no a ye ka ne ho asem wa akoma mu nsem na de obenya bi asofo de ba ye ni so na yen fa ngwa ne yen fa nko kolebu yenko ya abofre no wo babedura sofo asro no asset kese na yemwa nya asal misinko nsoro ya ka nyina ye besere mo de wudi no na as ayi anopa as a continent na wo ye no fashion blipum ne fabra na yemfa hwa abofre no nyame a wo hira na otua ka kokoa mu no
obehwe wo kokuo mu so okay ya mobile numbers no ema yetie phone ya hwe phone no ebiem 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0533 48 77 26 0533 48 77 26 0599 0599 814 926 0599 814 926 0533 48 77 26 okay yentwa ye ho emratiawa yeba yebeto amoso bebe na mamu atuanom agbozo heba clinic ye ba na ye be hia na apomudie ene ayaresa eho enkomo ena me ne eba bedi menu aba ma utie me no Sabin Preduasa, Bruni Canasi, all work and no play. Now it's make Jack a door boy. Entinom, Sabin Preduasa, we are saying some sort I understand so here. Pepe, it be Adruno, the patch of Femi Wasukakra, that team command the free Agbozo Herba Clinic at Edebro. Agbozo Herba Clinic, ye branches, all Ghana Hanmono, AME, yes, there were 3 branches and our Ghana Hanum. Bako, our encline. The etosuminu Kumasi ena tema community 25 Savannah Junction eho ena ye branches yi ewo na ye no de sabi yade ayesa no ebi eye enam yade yi eno ye tete pa yi papa oyo ba besia ana bema na ojo so pa na se emu ehihyew na emu eye wo ya ana se enka ifi wase bema so sa ya na nsu fita bi ni ade ifi obemem ediba Agbozo Herba Clinic yesa ema ne ko nyese bia yeso anom ye treatment a yade no kwa emma bium enti se uti na wie na wo sa problem ni bia obetumi de wani a kire ya hwe Okumase ha techem so main 5 insurance junction pair eho enom ene ewo we ya ba ya sabi mbredu ya sa ye enemu yade bi nti ama sabi wase abai kakra ena de bia meka se o yo ba so na owu a se ne ya ho na ho kwan na Nyankopɔ boy naturally no na ebai kakra enti se wan hwe yi na enemu yade ahodo bi sa de ne hujimu dia ene na mema ne ba ombekwa ne sa enti o yo ba na insufita bi efi wase eba na sabi mbredu ya sa pampan wo mu a be ma bia ni ho no mu a oba obetena if you say epamu mema yi papa enu nti na sabi awade ho aye odin ene the place abeba ye besa emme bium na ho beto kra na Agbozo Herba Clinic eho ena yewom your telephone numbers no ena me de to dwa obetumi afre e was 0553 Kumasi number this is afre was 0553 417752 me pacho book you yesisi a nyame adom ochena ko ye free screening ahodo nyinara only card pe na obabeje 0553 417752 0553 417752 Kumasi number is 0553 417752 Kumasi ye wodi cham so main 5 insurance junction pe honum ena ye wo etise oyo oba anasa we bema na wanya ennem yade yi bi pa na edibunya emema no kra de ya na mema no so etiti na ayenketinketi oba Agbozo Herba Clinic ye betu ase ye betreat you kama bia na yambo yade bi dia na no nkire se yensa yesa yade ahodo bebre ewa yasoe ye na oba your machines ye dey test the who the cause of the problem Agbozo yesa sabi produce yade no se uhu de adekora ekoso ni pedue mu a ayesa bo wo otweneti yade aka ni nyina homa itudi wani kire yasoe ya ye besa yade kama ebia won krane ni important na se utie me ana wohwe me am e honso 0241 75 0282 0241 75 0282
nkran ne 0241 750282 ɛna mmarima no bebree ne mmaa no sɛbi mpreduasa obi hɔ no mu adwonso mu ɔhaw ɛha no wɔdwonso bebree every minute biara no ɛyɛ ne sɛ ɔnkɔ dwonso every minute biara no ɛyɛ ne sɛ ɔnkɔ dwonso ne nyinaa no ɛyɛ ɔhaw ahodoɔ a aba dwonso twɛn no mu a ɛno no ɛwɔ sɛ sɛbi mpreduasa ɔba agboso ɛba clinic ne wɔhyɛ system no ɛma wo na yɛnsa saa yɛ adeɛ no yɛwɔ ɔbaa no bi hɔ no so a na bɛrima no bi hɔ no so a dwonso no a ɔwakɔ akɔgyina hɔ sɛ ɔdwonso ano wakɔto sɛ ɔdwonso no ne nyinaa ɛntumi ma ɛyɛ na ebi akam nti de biara dagye sɛ wokyim de ahoɔden bi ka wansa na dwonso aba ne nyinaa yɛ ɔhaw a ɛkyerɛ sɛ dwonso twɛn no ɔhaw aba ho nti woba yɛwɔ test a yɛyɛ a yɛde hwɛ sɛ dwonso twɛn no anadeɛ na ɛma dwonso bebree no ɛɛba de saa ebi a wada anadwo sɛ bi mpreduasa wobɛnum nsuo cup baako adeɛ bɛkyi no na wadwonso bɛyɛ mpredu ne nyinaa no ɛtumi honam nsuo anaasɛ ahoɔden anaasɛ nipadua no ahoɔden nsuo a wɔsɔ ɔde yɛ n'adwuma no ɛno na ne nyinaa ɛɛba out saa na ɛba sɛ ɛha adwene yie papaapa nti sɛ dwonso mo haw paa ɛna yɛha wo a wode w'ani bɛkyerɛ agbozo herbal clinic yɛwɔ Kumasi hanom dichem so main 5 insurance junction uba enkranya yewo kwashiman yeben kwashiman palace no tema yewo community 25 savannah junction ubetumi age wo nkrane ni importamaji number we na frɛ 0241 750282 0241 750282 ene akra wo Kumasi hanom a 0553 frɛsisi Kumasi de no ye free screening for ochna ekoya entina 0553 417752 sebi mpreduasa sɛ wonyare kro betumi aba na wabɛ test ni wahwɛ sɛ yadeɛ bɛn ne pɛsɛ twiniti sɛ bibia hawa na wasa ka obebi bipa cho ahodaso ohi ɛya na eyihu ntina ɛya na yɛtu yɛn sa afrɛ so obɛba na waba bɛbi yɛ mra ne sɛ no man has expired it wo yɛ bɛma sebi mpreduasa wo deɛ ebi ase a wo ba yi wo de boss wa yirim na aba bɛsen sima ba kompo entumi nru bɛma bi wo hɔ no ma ko nsini ni mu a ana one ne yiri yɛ bibia ahyia sima ba kompo wontumi ni me paacho ni nyinaa no ɛyɛ ɔhaw ebia na wodeɛ no usisi mu ɛna ɔhaw no ɛyɛ den ɛwɔ ana sisa bi mpredua obɛma no mu ankasa ɛna ɔhaw no ɛwɔ oba ne nyinaa machines de bɛyi akyerɛ na ɛho yare korɔ na anase treatment ɛwɔ se yɛde ma ntu yɛ bɛma na ntumi nyina so na ntumi mu adwuma na agbozo herbal clinic yes no man has expired it wodi wani kyerɛ ahwe ya 3 days to 1 week na obɛma no agina so yɛ no mfie no deɛ just a number 60 70 80 90 100 years now te asenkwa na so unu ya misi no man has expired it ubotumi abaya ahwe ye numbers na frɛ wo nkran ne importamu a obɛfrɛ yɛ 0241 750282 enkran yɛ 0241 750282 na mom Kumasi hade mo fa number esisi a na mo ne doctors for no eni nkomo 0553 417752 0553 417752 obi ama awo ho nsɛm na ɛhamo ɔbaa no sɛbi mpredu asam wakɔ akɔyɛ nhwehwɛmu amoyɛ hu sɛ ebi awodie no ɔhaw bi wom ana bɛrima no sɛbi onkwamwa na ɛwo ba no ɛno na aba from ahoɔden hyɛ denim enti sɛbi mpredu asa oni oyire no hyia kora na nsuo na saba ana so ɔbaa bi wɔ hɔ no mu a bɛrima sɛ sɛbi onkwamwa na ahoɔden mu ade yɛ ni wobɛtumi anyem ɔbaa na so busum baako mienu ntebu bɛsɛ yirim na aba bɛsen na ɔbaa no yefu na sɛyi ɛno ne basa wo bɛrima no ana problems no egyina wo so papa pa wo so ɔbaa Agbozo herbal clinic na yɛhwɛ mam yɛwɔ Kumasi Dichem so main 5 insurance junction de bi ɛhɔ bɛrima sɛbi entumi nsɔre kora ba 3 days to 1 week ɛbɛsɔre ɛyɛ sisi yadeɛ ne nyinaa no yɛ sane kama obi wɔ no ma ɔto a ne sisi mo hyehyɛ ne kikikiki ne nyinaa yɛ adeɛ ha adwe yie papaapa ɛyɛ pulse kokoi ne nyinaa na yɛ adeɛ a pulse ɛwɔ nkora bata more than 45 so woni mu a enti ne sɛ ɛgya bi ɛnyɛ power bia na just ordinary power keke into back Agbozo herbal clinic ni ye hwehwɛ mu a de the type of power ɛyɛ imba so bɛrima bi wɔ hɔ no mu a sɛbi mpredu asa wo de ne de sorry na so sɛbi oni ɔba no gusu yɛ adwuma na ate akɔ ne nyinaa yɛ ade a ɛha adwen yɛ papa Agbozo herbal clinic yɛ se to na mona bra yɛ so yɛ na wanam ntuo no ɛne wayaresa no ɛbɛyɛ baako pɛpɛpɛ sɛbi sɛ yɛ ade ɛba oni peduam de bia meka sɛ wo wantu ho anamɔn na wankɔ pɛ ano aduro ne ayaresa ɛne de aba sɛ ɛbɛsɛ wo enti ono so wasa usori na me masabi ade ketewa bi emechi nkwa emfiri wonsem enti Agbozo yaba ne de ne yaba enti se baabi a wotie me afiri bia no to anamo na bra Kumasi Dichem so main 5 old insurance junction asem na me came
friend number is 0553 41 77 52 from it is 0553 41 77 52 oh and cry any important 0241 75 02 82 Tema your community 25 Savannah Junction Kumasi ha Old Insurance Junction, Ditcham Swasem and American, Enkran, Kwashiman, ye ben Kwashiman Palace, no. Okay. Debiara that ye share you master 7 o'clock a.m. Near Apple 5 p.m. or China yes Saturday, no, and papa 7 o'clock a.m. no. Okay. They are free street and I say card pen now babaji. It is that old person who dear cost will nip a dream in ano. Debiara that buzu yaba, your ditchams will be to me to an amount. Me burn a be. Me sorry na old friend number 0553 41 77 52 and I want can important. I'm sorry, I'm was 0241 75 02 Old Insurance Junction, Ditcham Swasem and American, Enkran, Kwashiman, ye ben Kwashiman Palace, no. Okay. Debiara that ye share you master 7 o'clock a.m. Near Apple 5 p.m. or China yes Saturday, no, and papa 7 o'clock a.m. no. Okay. They are free street and I say card pen now babaji. It is that old person who dear cost will nip a dream in ano. Debiara that buzu yaba, your ditchams will be to me to an amount. Me burn a be. Me sorry na old friend number 0553 41 77 52 and I want can important. I'm sorry, I'm from 0241 75 02 82 I go so back and guess no man has expiring date. Same time next week we say Frimo ewa bra chese wunya enwene ho kra nti no eba ne se ya eha nanso sede etie bia no yankopon ebeye ya dom ama yetumi ayede ewo se ye bi se be ya eto a nso benya aboafo na oya adoye nti nyame po ema no ento na campus wani afekire ho obegina wadoye so na wayede wose woye na ode amount nti ba me fa numbers no entudwa ebiem na afi yenko ye case eso 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 1462 0245 30 1462 0245 30 1462 and 0599 814 edino Mary Akosiade ye Jacob nse benya ochina ubetumi asende kwasiada edwada ubetumi asende sa nyame insha Pastor Steven Gamado Pastor Steven Gamado say o my 100 Ghana cedis on the bar reception and no more by nyame insha Pastor nyame insha papa ena mensa enika ye mechanic on also the 100 Ghana cedis aba ena yeni ankasa ama sewa ena ye ama the birthday ye be kan wansem ena ye ama birthday na the photo shoot no hey the photo shoot is shooting hey una ye fese ye we de ne beto so na wa ubehu the photo shoot is shooting pa shooting everywhere shooting pa I'ma say I just say nakuma yen birthday and was sign your bad time so into ono so edie ene kra me no nyame enhira amasapon na oma wa wodai enye nkaye dum emfa ma wa wodai enye nkaye dum emfa ema se me di me birthday me ye Emmanuel Adoye nyame nam so eye wei ede emame menim se birthday be ye nkaye dum ede amount ya masapon that so no me see the photo shoot is shooting hey baba bra oh nama hey Chineke na ibi ama or ibi who ibi ama ibi na ama where they shoot am like this wo maba okay it's yanko why na jina so okay why na jina so why aha mame na no wo dia se bi bedai oh me pa cha ye nya no jina homa no so kan kakra bi na fa bi ani yenim se tiefo ate dada edahwe dada
enti bon to fa ne ne be ma ne nkasa asem na de bae no ma asem de ban sem ne Akoma FM 87.9 Kumasi. Ismail e pa cho sign frɛ Akoma me bi onemom yɛn twa yɛn homra yɛ ba na yɛn ne di nkomo Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ene nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wo yi me ensen bra sanya time heba me hye esia chimi ni me fie fo enya bia ba ko ebesen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba me hye enya wa pam me firi ni de ma me na wo bi ekwan ye ofa so pam me ni se wo to me ho no ahead akwafu obi nso akwane nada na da ko pe na me bisa se ma dodo se na wo hu se woni wo ma twempra na woni wo mo da ge bi wo be se ase ga no so mo che se na adwen hye da nya papa ndi asa no onu nkwampo na wo fa no enti asa obi e fa ge ni bi na ma so ko fa ni bi na ma me de che ni da ko to so firi gadochi no odi ni wura ni de me na me to che be ma no agira ha kora wo be ka enti wonya ne na anya bibi me so no mo ne de mama na nwura de mo na so no aka cho se so ye papa nka ma 24 a fa wo mo nko da so nya wona nka beto so enti o se wo to so sei me pa cho se me to so 24 me ka no aka kire me sa wo pe minti no ye me sa eno de oboa okona ni sika sansa ya wota ma ni sika na wo ma ni sika se ebi wo ha metime no aduane ka mama no enu nti no wonti me hu jae no ana chese wo kwase abu onyi wodo nti chese nyame yadum no wono nso bi to ne nsama no wo ye me wolof opese wo san fo oba fofo opese oba fofo okona se wo kodi sika ni wi ano asan na wo nso age no saba sa na na wo nso age no saba sa na wo ba no de abeto me fie wura ne bi ade wo ye wonya bi ade ho abo ho so ana mi bisa o me ba cho nya sa na se wunya me ma ni ahomobro ne wo mitirim na asa ahomobro nti obeka na ma na kun ahomobro nti obeta ma na kun ahomobro nti na ma na ba sa eno me say Paulina me say ahomobro nti obeta wa ma na kun ma me pa cho de be me mpa ne sa enso ana muduabo na aso de sesa me ana me suru ade kwa ya ma wo woni ne tira ye kire me ade a amankwa ya ma wo de no ya ma wo me pa cho wo tira me ne tira ho nyina me de me ni se wo ne bi ade sa na me hu no nti wonya bi a sane ma me kora na be no aduane o se owusu ye bi no ye ni eduru ba bi nso no wo to me hu anu aka kira me se wa shada na anu aka so woni bi e ma mfa isi di ni 10 si de bi wo ho wonya bi a won fa nsa to kese wonya bi de me bi sa o me se wonya bi a won fa nsa to kese na wo be ma aka kira o se wo peto kese me bua wo so peto kese enyo na kai okay na okwa to kese no a wo ba no wasan age no wo to na ye kese ma me pa cha fa se yi ma no me se wonya sika no de akosa to kese esa no wasan aba oba wo je no oto no aye kese because mo say wo pe ayi back azle so dia say won so wodi ayi chalemote oba no waje no me pa che wo nya sa me je ani say sabasa na say wa kaso wo peto kese amenzu mitimi ka chere ne say sabe na de nimba na kai oba bia yo baba wo hwe ni oba te say de wo ye den wo kon enti wanya me say de ono nso obi na aye ni pakora say enti ono nso nya mbisa waye na me nso me nya kama waye wo bi enti ono onya me bi ba mi ka chere me say wo wusu ya wo de ye num nsu ye ncha pa sika to me nsama me yo kama enyi sika ne to me so wo ye kwa bonti waya me sa na me nso ma ye de ma pene na me ne na ye de atana mo de ma ye ma doctor mra na me wie doctor ansa ye ma me so na ye ne no ento aso ewia ye beko ahoma ne so na fe ye ne ko ekwa akodi enkomo ye wia ye besan ene tawia de odi mprantem emba ababa ye no ya no ye ne ono so ebedi enkomo ma me moko ye anye bia no tawia anase eko obi afremo obi afremo na mukrom wofo ni bi afremo say bia oh say ni na bibi say na ekoso e wo ho obi afremo sa
Epa mo che ani da na minya information say ye kuro mu hene o ekọ ni phone so ema ofre kwa nene maame na kwa ni jitu mu sampa ye funu ne ye ne dia ema nana ni bufu pa so ogu ni kuro na anim ase nti opese oyi asem no befie na obehwe kana enya dia asem no mate ti nana kan no mintimi entia me nana na so ntimi gina nanim ehwe me nana la kwan bi ode me befa so no me hwe no akasa yo ene na je se nana we ye be kan sai pia o esan se bibi se isi a eya na de ye hwehwe ni ekwa me bo a ya na de ye hwehwe ni enti mukrom wo yine friends en you refer krom na kwabna pansa the second na kwabna amponsa the second enti na kwabna amponsa pia o papa nana ye hwehwe ni obi o hokran ka fe na na mo wo be frɛ ma mi na say but wa frɛ wo mo be ma na kwa wo twi nanim wo so wo gumi kuro nanim ase no kwasem nyame ensha na napa emfa maye nia e wo se na na ye boa ye wo case we nyina mu no na bomodia na eye efa emaye na sede etie bia no awaye ade amana ye fedodo tie no be ye adwuma ye no be ye adwuma ye hwehwe na nanom sei e wo ye mu se yewra de yi nkronkro be hye wonom ensa tinana yedase ba sede etie bia no ye pese kwa kama mansa nyina te se nyinsan no a wo sei se eba na enuru 7 months enye ne dia no ye pese ono ankasa tu nanum tuo no kacha mansan se nyinsan no eye ne dia obehwa baba wa no ahwa akora no nso na je se ebu ato ye yem nti nana se wote se ye frɛ no a na ne sa entia mewra memo ha na pome adompa sisa eda Christus ewie ya mi adome ho yo ewie de ye ncha obi amfamra Dr. Mensa asoye dodo na friend Dr. Wonder said the bruni no ede edino ema no Dr. Mensa de yadin kan ka se nkedru Maa Akos ebrese ya na wotie enka enokre ni nanka obi kan we nyi obi na ese ka chew entem na otutumrika ba bia wo bia na wabaya soye nanka bibia aye kama hwe Maa Akos unim menkanse bi enche atiefo ne ahwefo a ehwe Akoma ewiase wo hoyi onyankopon ebo abode na obo abode no ode nipa eto ho se nipa betimi afasa ekwan bi so ama nipa wetimi ade wo ho simple se onipa bibia ha obia ewo asetrem anade a ayem pochire a akyekyere wo no onyame ebo kwan ede to ho ma onipa se ubetimi afaso ema obi bia uye bia no enukre ni enoma betimi aye fine na kwan mu betimi ada ho ama ho ene sen ewiase onyankopon se edrumre bi na onipa opese ote ho a akristofo yesi yenkowura nsuom na yenkobo na su na nanom se yenkonko dwira no ni nyina ne se yedu kowura nsuom na yebo wasu a ase ne sen oho ate eniema ayefi wo ho no ni nyina no apepa afiri ho Maa Akos sanete na nanom se yenkonko dwira wo na yekase yenkonko dwira wo a ni nyina ne se ye kwa wohoro ho efi a aya ho no ye kwa kodwira wo ntu behwa ene Israel for da so ye okum nkukɔ no na ɔde nkukɔ no modwa no etwa ho hia sɛ de be ya bɔne bi a wakɔ akɔwura mu no ho betimi ate na ye fan ɛno na onyame nam Dr. Mensa Dr. Wonder so sɛ menka nkyɛw awia yi sɛ wo a wadwuma aye basa wo a wakwantuo unhunu so wo a wawaresɛm okɔ a na aye nkobesie wasan ba enukure ni ababa wa fefefe abrantie mu nyamfo aware no kura wonya bi Dr. Mensa se men kan chose sasa bi di wachi aye tiawa o kan Maa Akos ana nipa bi agi achini adentina se ogi achini se sasa di wachi hwe ewiase abrabo aye ebo no Maa Akos dem pesa me ka cha adasane se eno ma nye falasa uchiwa menye no mani simple sa mesawa obi wa woni na ye adwuma baako ba ne sasa edi na chinti otimi de sawo ma ne ye yes onu obi na etu kwan mu nyina mu kofuru play baako nanso enam sasa edi na chi a enye nti no otimi de sawo e ma wo kran so itimi san yes and kran na me ka no Maa Akos aye testimony e ma me ankasa ebra me kai sa me befuru ewie mu hyen du odi manim
problem onya yinti na me so manya sa problem na if you say sase di na chi no ode abesae me eduru mre bia awarem ho saa me srewa so hwe na saa nyema no edi wachi wadwuma sam uhunu so sika to nsam a na ahye me srewa wo pe wiase yankofa oboase goldmans nyina mawo takwa goldmans na yankofa sika no mawo se fa bobra Maa Akos me ka cho uhunu ano da ni nyina nse bra ne bedware sesaduro simple sa wo hwe na ne ma edi wachi no edi unya me se bra ne bedware sesaduro Dr. Mensa ena nyankopon nam no so edi sesaduro ababonten na Maa Akos nim ewiase bibia wo na chiwade muntie ne yetiefo ne ahwefo sesaduro ya ye kan wo bedware ne sa na wotwe eye enanson na udware a ubedware okra danko a na udware nso na wo ye bema a wo ne oba anya nhyiamudie wo ye oba nso a wo ne bema anya nhyiamudie sabi wo ye oba no wabu nsa nso Maa Akos sabi ye nware sesaduro bi ye nwe enammono wo ye bema ye nwe nammono wo ye oba ye nwe nammono wo ye oba no wabu nsa nso ye nware sesaduro bi na se nyankopon ye wadom na se Maa Akos udware sesaduro na nso wi a meka cho wanim be ye fine ekwan na asisie no eno ma na ye si akwan ewu wanim no ekwan be bie ama ho wadwuma sam be koso sika kakra bi to nsam a etimi ye bibi ema ne timi ye yie ani ti Dr. Mensa se men kan cho awie yi se na nkopon ya adom akira Dr. Trans ewo kotwi Guinness Depot ekwan na Dr. ewo mesewo atutumrika wo de wo ntimi makra na mesewo ohene ba ye delivery ba bia wo bia tokro bia wo hyem bia no ye de aduro no betoa wo Maa Akos min kan se we nso ntoa so ye kan ewiase ade a ehu na yare a ehu na enwanwa ewo nipa asetrem se sebi anu kankan se wanum ebon wanum eyi nkan Maa Akos yare a yare bonesi wiase mi yare nyina nanso anhwe ya hunu adentia wo ho no unta hunu ni saa disi obi na ka kyerɛw na Maa Akos nipa etimi ka kyerɛw no nipa mienu pɛ otamfo ene odofo efi se otamfo na okasa sabi otimi ka kyerɛw se mediafo onum kankan firi mi so na odofo nso na okasa o ka kyerɛw se oh medofo nu so onum yi nka na no kra Maa Akos wanhwe ye nu anka ni yi a etimi kofa awarija ye ba yes efi se sa yare we yare boni papa Dr. Mensa se min kan kyerɛw se brabaji aduro simple enanso pepepe yare no uhunni bio unse Maa Akos nipa bebre nam so asono sa adentia wonim se firi onchim Dr. Mensa se na men kan tron se enfiri uchim efiri uyam edun me bia hwe okosua wudie yie edun me bia enam na owie no aya hweli yie wate anadwo a wudidie no aya hwe yie Dr. se men kan tron se wo wanum yi nka wanum bon meso bra ya so ye ewo kotwi Guinness Depot na bra beji anum kankan ya dure udo ntimi ma na wo fere a eno anso be fere ya homa trofo no e wo 0244 92 12 69 0244 92 12 69 ana 027 11 73 551 027 11 73 551 Maa Akos yes 551 Maa Akos number we see Dr. Mensa adwumam number 0532 92 80 95 Maa Akos unim wana wonum ni bone mesi yenyi bi mfrim obiara wonum ni bone odi hye bi oba ukunu oyere o papa o maame onum ni bone no ni nyina so beba Dr. Mensa so ye yenum se di onum tuo no ene de ni gina atwena no eni to Dr. Mensa agye bi pen doctor nti wo menu mienu enti doctor se mi ntu kwan Maa Akos ubegye di se doctor etimi fa play no okọ UK efiada enu kwesiada na jona doctor wukrum ha adentia ena menu mienu so se de be ya o yare no encha so na nka wo so nti doctor se men kan tro se so odi hye bi num nu bone enu bone bia yenyi bi mfim wana chese enema esai enema adi nipa ni nya wanum nu bone na ma afi ogene ho a enye Dr. Mensa Dr. Wonder se men kan tro se waye bi da eni nti ene adu so a won so bra ya so ye ne bra beji enuboni yedru Maa Akos unim se duro no ye wo ba ku bi e dia ba Dr. Mensa se men kan church for ne ahwefo se ye friend all season Maa Akos all season ye de kakra bi fra enkwan ya nipa ne di na ode mawa me catch sebi manim impreduasa oba fi uyem enuboni bia wanom
enya de a wo besan ko hu biem da wo de bra ni nyina nse bra Dr. Mensa so ye emema no nso a won to kwan ya bie no bema bia no se otu kwan bia ema o mema ya ba fom bema bia wa asase so ma ko so otu kwan no ebia ema o mema yo no e ba fom yes evi se eyesa o bema no nti na ewo obema na se no etimi be so oto ase nti no mo na eyere eni nti wo be hwa bema bia no sabi ono oba hia makos ne to no e ka twom saa bema bia no oba hia no to no ka twom na ka twom a ema obema no emu ye den se de wa yo nsa no wa makos aye posi sa pepepe sa aye posi eni nti yan kan jo se bema bia wo to kwan ya bie no Dr. Mensa se min kancho titu taxi driver for na mo ba ye nche no mu die mu nim doctor say obi a wotu kwanya bie titu emema no emma obi a opa wo mesrew wa hwehwe awo achi kwanya che no doctor so onyankopon nam no so me kancho oba Dr. Mensa so ya interfo na opa onsabeka yare bia wo wiase no onyankopon de ho aduro ama Dr. Mensa onim se Maa Akos Dr. Mensa nko ani nipa a waje 25 acres a wodi adua ni nuru ebi si da me ka cho ewiase no kra ba akopɛ me ntwa kasa fidie kase we su na me ntwa ntro obiara ni wa obetimi aka chem sa dia Dr. Mensa aye no ebi asida 25 good acres and waje odi adua nuro deja aduro bia wo pe bia ehɔ na Dr. Mensa ekokofa ni nuro eni nu bena no efri Maa Akos begia di se ene na otwa asem ke CBC na asem esi ya na ene sen maami bia ne ba atu kwan mfie aduasa enum 32 years we dey 32 bad years maami ne ntene ba nkada ene oba Dr. Mensa so e na obeka share doctor ena doctor se maami emi hu se no ma bi di wachi ni tietie nyansa gi so odware aduru na maami ne gi no hu achi o se me se kodware aduru Maa Akos onyankopon nchen adom maami ne dware aduru ne na otwiwe no obegia di se ene ne ba na Ghana me no kasa yes ne ba na wanya 32 years no ene ne ba no Ghana yenye Dr. Mensa number me so obiara yare bia how no ne nyina so obeba yaso ye e wo kotwi Guinness Depot babia ufri a wo babia tachiman sunyan babia wo babia ne nyan so obeba besi sofolai ebuonum na obeka se ukokotwi santasi kotwi Guinness Depot obeba betu bofuedu brofo kade bia se de ka no emu odudodo Maa Akos nti twam na bra kotwi Dr. Mensa de twi nko na oka nti ba no abecheche wo nsem no twi kasam ache doctor na doctor nso de twi ayiwa no pepepe na yare no de twi eko yawo Kumasi kotwi Guinness Depot enkran so yawo Madina Zongo Junction ba bia Honorable Kennedy Japan abronsa kese no wo no ho na Dr. Mensa yo Oman FM yenye Dr. Mensa number na fe yen sorry 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and 027 11 73 551 number we su admum number 0532 92 80 95 Maa Akos die nyame pena genu bia echia no pa obeba God bless no one case okay nyame shira yenkwa homa ne so hello oh me mo hawie ya me do so na pomo te say ya me do oye ya da Krista say me pa cha wonim oba ye friend no ya ani wonim no pa one tia pa cha wonim no kwa so betimi a che mi mo me ba mi si me keka mi that's one me okay o se ye nyina so ema no na o se ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no wan osugu so a wutie no na o hwe no aye shize ewie shize e wo Kumasi Sports Stadium ono na ye me makeup kama na wa man me weekend so e be a share se yemfa enye program nti upenua so to bia bia baby a wodi wedding engagement bibia no winya eye shize na what to me aye bi amount ubomodi ana wa freshize the number no 0249-155-776 Eko hello what baby say me ba akale wa 2 minutes me ba na wa yo
enti she's number no 0249155776 afei eye Josie fashion Josie ewie ono so enama matade kama ya mede ahye Josie wokumase bom so wani meet me there sports no ena edi ehwe ni mu bomode a nefre Josie sesia wedding engagement dinner where a year Friday where office where bibia un style no ewo baby na watwa akua shebi mimi shebi na your fair twa na wo de a WhatsApp just fame baby awo bia no obeye de ohia your measurement na fe wo de abro 0243433465 eye Josie number 0243433465 Josie fashion obeje so hello yenko merci. Okay, and to me, so say a rabbi, winning no crime best to church. Your friend Yabado. Yana Amun, a friend Yabado. Yes. Yabado make and teach me more. Yeah, but my kind of say, I don't know what you say. No can assembly or a TV station or na me expect say my best friend na makame media a woman one friend me and a brother ko entu be ka we nyina bi no na e brother so after me pa bisa Yabado onim no se yan chemu di Yabado minimum e wo subiri me pa cho chere na mu kwamba so afa so hu no e de na esie ni nyina chere esie ni say me ba girl ni dating na the ba girl no in the course of dating no girl no be catch am say onum na me maniska it girl no so me pa serious pass me maniska ma on fan ko yi me catch say when you mention na if you man again clear the way again for so no and I mean my girl no 1,500 no see your a friend man do that man see your budget 1,500 man the 1,500 no e ma Yabado ba no and me say madam for ba for say me tell ya say no onko ja no it be 1,500 no e ma Yabado no ba na me 500 no ma tell ya no say omufa binya ro se na omufa nko na omuko bae nti omuko bae na Yabado ba no oba no be ka chere me say bibie kle na me say okay mami since then on from dey wa to December so na man bi bae o say me say je na no be ka chere me say e ko me no won ko wo na me say e nko mo say na so Yabado ba no na so what the buy and say me ban see only me na no ka na me see oh me ban no you quite me no date but me ban na be can say me say in the course of dating I will be here but that's at now me ban na be can say me say the dear clear if you say no ka say this on there me convince what you say it's about me can na so o no go say na me convince if all of a sudden na me see you say or the bad education now okay and mami me sound echo me pacho woni ya within no woni mansa atwempena like mutina for how many years and mansa ansa no be ka che so wonyem why me na 12 years me say first day na me no na aka the 14th it is me ending no na be able to catch them say you say it bosume be mo afi be mo 14th June it is me ending no na be able to catch them say oh no it is okoye we ni ye no oba no ka say eni go die no then up to date no on friend that me friend that yo me pacho o ka kire wo say onyemo no wona wo ka kire ne say onyema onko yingu anu wo na pressure so person yi ginsa ni go the no pressure get me the man no hu
ɔsi ɔmaame ne nyɛ fine nti sɛ ɔmaame ti sɛ ɔne ne ɛnyuma ahɛ nti ɔkɛ ne maame pressure paa serious one ansa na mi di 1,500 no ɛma girl no 1,500 ma fa ma tɛ yia o mi di ma girl no 1,500 no wo de hyɛ mansa nsɛm mi di hyɛ mansa nsɛm maame mi di 1,500 no ɛhyɛ mansa no ne tɛ yia mansa mi di 1,500 no ɛhyɛ ne nsɛm mom ɛnyɛ tɛwia minim sɛ tɛwia nso kora na di mprantem ma wo ne mansa meboa mansa ɛyɛ tɛwia no ntie wɔ one fancy mansa so sɛ ɔnkɔse one fancy tɛwia so sɛ wɔnkɔse mansa pɛ ma dabi ma fancy tɛwia so sɛ tɛwia nkɔse mansa pɛ ma wo kɔ anim mi na mi hu mansa na mi ne kae na me sɛ 1,500 na wode ma no sɛ wɔn fa nkɔyɛ saa bɔhyɛ no ɔkɔ baayɛ no wɔfrɛ wo anaa wɔbaa wo hɔ ɛna bɛka kyerɛ sɛ o makɔ akɔyɛ biribiara awie ɔkɔ baayɛ no mansa baa me hɔ na ɔbɛka kyerɛ sɛ biribiara krɛ nti since then na ɔbaa me hɔ na ɔbɛka kyerɛ sɛ biribiara krɛ no maame mehu gɛ ne bio atu na ɔne mo te hɔ no ɛnyɛ na ɔkɔ no ɔno nko na kɔɔyɛ na wonim sɛ wɔne obi na kɔɔyɛ ɔkɔ no me ma tɛwia sika 500 ɛna mede 1,500 no mede ma mansa no sɛ ɔne tɛwia nkɔ nti ɔne tɛwia na ɛkɔɔyɛ okay wɔne tɛwia na ɛkɔɔyɛ nkɔ mo kɔyɛ abɔhyɛ no ɔne tɛwia na ɛkɔɔyɛ yɛ ɔne tɛwia na ɛkɔɔyɛ 1,500 ɛna wo ma tɛwia 500 ma ne yɛ 2,000 exactly na kyɛ sɛ na 500 na wode ma tɛwia no mɛnti ase ɛde nti na ama ɔno nso 500 meka sɛ tɛwia sɛ saa sika no ɔmo nsa bi yɛ transportation na ɔmo ɔsɛ tɛwia na ayɛ sɛ tɛwia no me na masoma no nti ɔsɛ bi yɛ transportation na ɔmo nkɔ nti fɛn sɛ 1,500 no dɛ mede mama nsa na ɛberɛ wɔ bɛka kyerɛ wɔ sɛ ɔnyɛ mo no na wopanyin sɛn no me ɛmɛ ɔbɛka kyerɛ m sɛ ɔnyɛ mo no sɛbi maame yɛsi sɛ me no nipa mitumi fɔ so sɛ ɔnkɔyi ninsɛn nti ɔwɔ a mpamɛgye bɛti gɛɛ no ɔprɛhyɛ me paa before ansa na ɔgye sika no ɛna ɔgye sika no so na ɔkɔ baayɛ no bɛka sɛ sɛ wakyerɛ biribiara m so yoo sɛ na ɔso ba mbɛha wo na sɛ woayɛ nsaa deɛ ɛni problem wopɛ n'asɛm wopɛ no n'asɛm ka wopanyin sɛn no a wone bɛn wona wode sika no ɛma no wobɛtumi aka kyerɛ sɛ wo because medɔ wo nti ɛna me ne wo da yɛ n'anyi nsɛn aba sɛ wokɔ na wokɔwu sɛse a wokɔyɛ abɔhye na wuwu ne yɛhu sɛ me ne wo mmienu na nyɛ mu a manya abaa amaneɛ mɛhwɛw na mahwɛ akwadaa no enti wo sɛ wo panka bɛka sɛ wo yɛakyɛ no ka womfa sika ne nhyɛ ne nsɛm mama hye o gɛɛ no ohu ɔyɛ saa adwene na ɔde baayɛ o da ɔno ɔde pressure paa na ɔde pressure na ɔpressure me na wo sika kora wɔ maame sika no 1,500 no mini bi o hwɛ me kotokuom mini kapre kora da me kotokuom nti no nyinsa ne de ka na bɛka papa wo na wo sika so botum enku wontumi meyi so ɔde kɔ ya bɔs Akoma FM 80 so boka 2,000 It's wo pa na dai mini bema no nyo ne bema wo ne bema wontumi nya wo hwe entimi me gidi yese na won so pese oyigu because one omame entem nhye da nye fine okohu na asem beba enu ntia sa butaye na ge ne de bae sa wo sa butaye no so nti na wo ma ne koyigu ye no sa butaye no so nti na force me dis ka no se wonim se bra wo ba befa no bra wo kwose ne panyina na no omame nya fine meboa omame na me ni ye fine bra wo ko pe na me ni ye fine bra wo ko pe no mani dia tienie mama me da bi me ba me say ebra eba wutrim say me kwase mansa pe no sa bre ni nyina se na wo ne omame nya fine o na me ni ye fine na me ni ye fine me ochi me kura batu mu enti wa ne me ya aka dendenden ena sa 1,500 me tawi aka kire me place e kwa di 1,500 ne ma no me tawi aka ni nyina kire me tawi ani so no na di mpra tem
edema ekwa be se be yi pe tebia na catch we say tebia na catch me say onu na di implante mu di ma ekwa eti ekwa ma no 1005 so am fa anko se nyi sen no wo se ekwa discount she man santa tebia ne so no ankasa na ekwa discount ma no ekwa wote ana me busa onu tebia ne se ekwa to ka je se o ma 20 million na si da na ye 1005 eti mi tebia na ka secret ni nyina a kire mi ti ekwa wasam na o ka no enya no kra ye besa to so ba bia kwa because se woni maame no enye fine tina eti da na me da kwakoda munko yinyi san ni nwa me time before wo kwose ba ne pe no na woni maame no enye fine before wo kwose ba ne pe no na wa ma ya arrest maame na ba no ma se fine yanko Ponu ye de ye de nyame ase na wie de ba bi din komo kakra e de afa coffee organic taganut powder ho atadwe na yabomode ahata na yayam amana yisi yam humuhu no ehun komo ene ba bi di na me gidi pa se na wotwetwe mu no so no me ma ba ko se bomode ase obetimi aha nji ye woden kama pa man fa ni agro aja wajo ye kama ye coffee organic taganut powder and so mema wabedwafo no so ba ko sere be ya da senen so aha ye ba man bi na kan wo se nye no ezon fo se ka coffee organic taganut powder ya tadwe ya mienu enim ye ya edru ba bia no bia na adwene se opese otimiko na o charge ne battery enti Kofi Vinyo and Company Limited transin was said there be atadwe dia hondro bebre ene womunti on pese Ghana fo bi ebetimi abomode na omawe ne saa esan se obi hono ma onim atadwe ne we obi we no na wo mene munsuo no na o pro entete no ya bulu friend se fiber no na wo progu na fiber no so na hondro bebre ewomu a ebo ni pedua no emaduane a wadi bia no etimi abomode na yamaduane ne ntentem se de beye chire bi no enkonko fa de fensa yemtim anase bia constipation emfa emrewo ebim so every atadwe no na chese omsu o ade no o mere eye ntete na na tramo no ntino na tese o ominisu na ntete nyina wa program ti Kofi Vinyo Company Limited abomoden akwa atadwe ni nyina na watime hata na ewo ye no ana watime ayam ayesi yam humuhu a wudi se eye duane pamchonye adru ne momia no bebre ene wo se aduane ni mu abetimi aboa emani pedua no so etime gina brani enti uba yen Facebook page no so anase wo mu hwe yen ewo nua TV no a ekwan ya yafa so yetima package no akọ no se keke enti wo hwe se de esa package ni se yakọ befa so obedi no enam se yetimi abomade ayam nti no ayese ti se bia ntete ba ne sa no etimi emma emei wo se ensuo wunu obetimi de adi anase bia ensuo ye de obetimi de adi nti bia wonye ensuo wunu kakra no asa atiri bia be ba ko be se ni manase nan a no aka afra obi onoma opeso kante se bia eye tombra pepepe na watimi adi obi nso pani se bia ni nsuo mu a no so etimi abomadiana na wanom na ebisafo enano enche bia na Black Stars of Ghana omokosi akan wo afko no mu a ankoyi enti ama Ghana fo bebre pressure na etimi aba won so na unim sese unya eye coffee organic taganut powder bi na wudi a etimi boa enuane no a ewom no ebi ye fa ba ko eye potassium anafi magnesium ya etimi ebua na regulate eye blood pressure no na etimi improve eye moja na ewo ni pedua mu etimi improve ne sa no ebua ema sasra de tama agi ni pedua na bosu nyina no unya atadwe na nya atadwe bia keke ne momie ye cover organic taganut powder no a etimi bua ema kakran sa omoja na abro so anti doctors we nya moja abro so nyina no unya bi na wudi seti mpo na wutwa na unya atadwe ebi atiri bi abese nan bi na wosa edefra obi ono ma ne nei koko na wodie na unya atiri bi abese mienu miesa na se nan enam se yeno akwakọ ya atadwe mu ntino oka fra na wodi a ebeboa ema sa blood pressure na ekoso nyina no enkakran na regulate ema ene o pressure no so etimi abafom na enu achi no esan eboa pa ema obi a ono so ena krokro ache no no
ebusafo ye kana kokro bi a oda ebi a bi se dumienu anase bi abodonko ahomadachi no ebi a be se eye no mienu ahomadachi no wontimi na no wo de bomodin se wontimi na sa abre no a eno nso obenya covid organic tiger nut powder ne be esi wotrifi wo de fa gu nsuo de mu anase bi a nsuo wunu mu wo de di wo beda sire obetimi adase ya na ho isense eboa ema emoja no a etimi de fusia ne ye no etimi aboa me nso no bibia etimi akwankan ede amaw na no na meka se eye ede mase bi ema omo nso no omakwa awo so a wo munya no fusuo ema nkwada no na ehwa dansidie no Maa Akos anu ode pa Anrodin esanse de bia da obi betimi akwakoto covid organic tiger nut powder bia no obeba bontima be di adanse no na asobi akwawo so na akwada yesi oni fusuo ma da bi woni ba ko wi covid organic tiger na ikwada no fili enne yenyina yesu enim sese no fusuo no nyina kan obi na nyakopa daro metise bio adwena ba yetinima yensu de ye adwuma yi wonu mu fusuo de ene ne okoya na so ba enti eye aduane duru wonu nya duru ne mu omonta no no fo no dodo na adwene se na no se me ma na no no fo dodo na adwene ye ne ko ka se fidie ba ko bi so na se akọ no openu fo pa enti do nyina ne se de obeto bi Akoma na yere na ne yere nu fo aji go onu su penu fo pa enti no se de nu mu ana esi wo fi wo twi ni se emi so hu enti bomo ade se obetimi anya bie na odie na se empepe baby a upebi ato a obenye bi no oba Akoma FM ase aro eye Kumasi asokwa na Akoma FM ni Kumasi city mo main entrance ni dia nimhwa oba ni mo nim sisi ya obetimi anya bi ato enu achi odu ani chiri mu ewo bia ni din ede eye Poku Trading Supermarket ewo dun Fedimen Seba ewo ke Wisdom Amachi Supermarket enso ewo Tech Junction Taxi Rank wo nyina no okọ no ma wo sabetimi akabi ABC Mart Supermarket enu so patase omoni police depot no ani di enimhwe na enu achi odu ani chiri mu odua ya nkwanta bechem anafe go so a enu so eye Jean B Supermarket dua ya nkwanta afi bechem anafe go so ewo nyina no ko sise ya onsa ebetimi akabi Western North enu so no eye sehwe bekwai enu eye B Apia Enterprise na omo eye Western North no number ofre eye penia ne din ene eye B Apia Enterprise obenya no eye 0246 94 61 79 0246 94 61 79 omo sehwe bekwai efre number we ya mantemu nyina no ofre penia fence B Apia onsabetima akabi na buako pharmacy so ye sha se bo ho da wure no so bia jene takrade market circle enu so no manfo no ko no ma musabetima akabi na onim se eye coffee ewo bia ye fence sunyane enu so green light pharmacy sunyane UAB dan na mu okọ no sise ya musabetimi akabi na obanka na memu ase nyina number wo frɛ na ba bia wo bia no pese edi bi ba na utubi eton no manfo nso timi nya bidie na onya so mfa so 0200 777 277 0200 777 277 0244 78 76 39 0244 78 76 39 o friend numbers we say ya baby a wo bia no ebetimi de bia ba na enkran ena fei central region me kire finfi mantem so no se opebi atubi atoma number no eni ba ko pe 0558 400 265 0558 400 265 eno eyenkran anafi central region ti mo hwe ye ewunie TV central region anafi nkran so fe number wi a empenfo betimi agem so enafi yakopa adununti yakwaban no ya tretri mu a ama na duro chiri mu a mo tamale ene ne mpatam so no number no 0244
0249 0249 41 28 63 0249 41 28 63 enti mu amuwo eye tamale no ofre number we sisi ya baby a wo biara opese mpenifo je so na otu bi se obetimi aton no ebetimi age so nti na se nano na meka se oba ha se e short ye ne mu nyame adom dodo na aba abeka yensa enti coffee organic tiger nut powder atadwi sam no a sabre de eje ne ho eye sechiramina e ma manfo yenyina ye kabom edie na ya bia bomode na be kuro no nya bidi emfa wo se wo da bruso se wo na bruso akwada ne ma me twa ne nufuo nyina ne betimi ahase se wo di emitu bomode so benya bia die enya dru ne mom eye aduane anuane nura ewom no ebo mo ni padua no etima gina se brani eti number ne bia ne 0200 777 277 277 enim sa kwada no se bi onye mfinhia eye dumie mutu odi bi enye yi enim se obi afafuru anasi obi ma kwada no funtu odi bi enye yi enam se ye aduane ne nuane lu ewom eye mani padua bi antene obi edi bia eye enti wonya boye din se coffee organic tiger nut powder na wagimi so wo be bia wotemi nka se ma waduane enye wodru entina wo emachire bi no adru no aba ba ye aduane a wodi enti Maa Akos enen so panel members no mema obi baako na onu nso akotraya hwe so for the odi sam jumedie no a na waso eguso a utie no wani so ehwebie ewo Onua TV Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 na fe TikTok nso uhwebi ewo ho na ye kasa nyina na ye koso na ye je Imano ne donation me pa cho wo de se o send na na wabomode MTN edru bi se ya na womo yom ho basabasa bisaje so sakomo eti me pacho wo de wo ye ne ma wo fato ochina wo betumi asende kwesi ada betumi asende wo betumi asende ni e de aba e free china konyina akwesi se ye nsa beka no ti wo de osende ne ma wo de twen e chira no asende na se kwesi ada enti sanso number no ya jaba akon eda so wo betumi de afa no so 0599814926 0599814926 hello Akwa. Hello mami. Ya misha opasa ya se afrebiam na waje yenso enti de na mi bisa sana ye kone se ose na woni mansa maame ewo issue kakra se bufuo bi aba enu ti no no ka se munkoyi ngunu o ma pressure no wote ase no de na mi bisa ne se before wo kwa akwose mansa epe no na woni o maame ye fine. Oh, sabe na issue ni mai. Na issue ni AC ye. So maame ne se ba o wose na ba na issue na ba. Oh, na mai. Na issue ni mai. Nti na bi no maame e fine. No maame up to date you ka me ni nyaka o. Me ni nyaka. O maame me ni nyaka. Tama wo chi wo fa ya tu mu no mu anya na ne mansa tena no. Wo fa ya kodo mu me wato me achi ya me da na me mato achi ya wo da. E kwa me de kan kuro mu ni me life me pe no kura. Asam kan kura ne fa ntodi. Na nkodi me to ne me kasa. Me ona me kasa wo si mansa pe. Wo ne me kasa minimum a. Na mi sa me no wasema. O ba no enye me na me chi ni tu. Mu ntie enye na me chi ni ba ni tu. We ba ni bo obreke. Omo ko ye obisika. Ana ni pa no e ma omo chi ni ba no. Ni I say oni si se mi sisi ni pa ni chi ni ba no. Na me o ba no mi ka no ya e ba no ya bisika. Me kuraba. Mi o mani mi kuraba mi o ya bisika. O ya bisika. U do be ti ya bisa. Ni ba no ya bisika no ya fe ni kwaku. Kwaku sika no ko mu dem ko yes ka no. Na se wo no eno de wo won sanim. Me say you eye I say only she say kwaku ni madam fu ti na ni insist kwaku ni say on kwache me ba no obi a sika no ya bo nti wo de yenyi woni na wo se omo koye e ba ya no
wo frɛ ebisa mansa se bia mansa makoye sign na koye ana wo no frɛ Mami mansa na na ka kire me obe ka kire me oba bibia yo okay 87.9 mansa ba me ho na obe ka kire me se bibia yo okay na je say ye yinyin sign na dia ma no sa na mansa na ka kire me okay okọ no enyu ono nkwa na koye wo pe tawia ema ne ka ho bi no mo koye me pa chawo wo frɛ tawia na se tawia nso frɛ ka chawo se ebia ekọ ye wie tawia so frɛ me tawia so frɛ me ka kire so omo aba na bibia yo okay na tawia no nso ka kire sa se wo mo aba bibia yo okay wo tawia nim se wo mo koye no ye ka se ba bi akoda no eda no se ye yi manu a obewu wono mansa no bewu wo abra na mami omu koye no hu omu di asem sie ni itie chemu mami omu di asem sie ni omu nka no kan ankyere mi scan no mu ko try no scan no wo me ha omu ko try scan no mu ko try scan no na scan na kese bibia ni scan e wo me ha sisi a na enti e ba no sa no mu e then ka man san ka che ya no se o scan no mo san san mre me enti scan ti na o mo san mre me no o mu ye sa no wo mu ko twa scan no na bibia nim se sana na scan no che bibia ni na che se onyem 87.9 no onyem na se onu nim se onyem mebo wonu nim se onyem na mo no ekosika and wo pedia and ka hospital ho in the first place because when you say hospital ko twa scan na da pa bedadi obebia wakache ne boy say mami meba me say obebia wode dada ne boy say menyem na wo peska di no oje a onko hospital di obeka ne se makoyi we watumi akọ hospital asam ya ko twa scan ekọ na mami kakra me okache ne say onyum no me ma yi ti pa cha se nti ani ti ko na me mo ni ke ya ekọ e no nti mo ni ke ya akọ e na so nipa na o ya ade ni o mu ko twa scan na no sansa asa na obetumi aya asa na waye nti o ko twa scan ba en tan so wa na o ba se won bi ni nti scan no kwa wo yo da wo se si a che se hwe no onyem o da ho se si a mame mu ko ya mu twa scan no na wonyem uko ye no ye twa scan no na wonyem brother no ka kire me say ade no hu ni ye nti me ko 3 month time me samela ade no hu ni ye ko 3 months time samela okay nti na wo ba ya yo ma sanzo ka kire me say ba me ka kire say eyi obeyi na sa no ka you know what until I get me which one wo ka kire ye say mu ko ye na ye twa scan no ga ayi udi ho ne say akra ne na yie enti wo ya abortion no a wo bewu meaning say nyin say no ho but wo ya wo bewu meba 2 wo this scan ne bre no so wo ka kire ne say wasi ohunu ne ma so yie ti sa bra 3 months time which is which Pacha scan nem na me de command no una de kwanya na twa ye me ko try wa ya mo twa e try wo twa wie die no mo ka ye omo so mo hu ade ni ye mo ya fon papa ma me to bo memu abem because omo ko hospital no ni ho meba wo ya fon pa let me tell you what is this enti na da bai one can just ye twa scan no enipa ne ka say ohun ni ye kobra 3 months na ka che say wo so na ba bi ye we yin nsa na bewu ono ye valid ye no meaning valley ena minim mountain ena minim dia ba minim ba bia ma no ma no ma plan planting wani o ma me dia me bu fusa mo nkyira me wani o ma me bu fusa mo nkyira me what ya it's a fool na ka che wo ye wudi ni papa akwara ni ko wu ya kama sie me ba akwara no ko wo ya wo di ba won twa ma no wo be ni mo ba ni sai bisa wutawia no bisa wutawia che security nya tawia ka che ka sa fon kira mo wa kwa me na me kasa me wo bi me issue a me kasa what I say we ko bi omo ye ni ko ka ho Debbie, that's a worker on your mamma now plan here because ababa when you say, oh, mammy Bisano, was it where did you mean? One can't no, Mukoya bossing in our Mukoya, mammy, when him
to one wine na aya kwan mo koya abortion na maame no ya we no ya we etu ono maame nya kwan onu maame nya kwan me say wo no mo kwan dey asem ye ka kire mo yakwa valley no mo ka kire me say me yade na mewu ti omo yin maame ti ya ba subiri no maame ko twa scan wa chempem chempem yakwa na do twa scan o sa de no hu ni ye ti me nkwotre man tai me samant na be ka kire brother ne kan enti be pa wo scan no tawia na de ma wa na se man san ya na de ma o scan ai scan te ya na de onu man san de ma te ya so ogu yo pa mami okay te ya na de man okay na me say even abra omo ko ba ya anya ye nyina echi no tawia fra wo ka cho so makoya wie manyi emoja kra etu no enti fa 500 Ghana cedis bra no mo ko to moja droma no mami me ka bibia wo ya se enye no kra da omo ko ya na ade na omo ba ye jo mba na man san da ka kire me so wo ye bibia e oku anzo on kan no play it man san da first back room ya me friend man sa wo phone so me nu aduane mpoma ye ni di no me friend fa na nsu ayiri oba na musa sama sa wo kon o ka che me ko da mai ko ye da wa da mai no ni ma so mo kata na u process ni man sa mo na u process mo kata on go in the case now Oba no na ajibi o mekuru nya na ni amle bi ni me ya mo ma mienu ma mema no kra hwe wo mo se kofa fofa ba ya wo di tinto ba ma wo se o ti bi twa ni yire akuya ye bi se wo se ya no aka na ka se bi ma me ka se enye wo ni so tro me ntesa me respect me ho pa ebra wo hunu ye no ofre mpanimfo bi ben nan ene wo ba be hia asema wo ka ye no sese nyinsen no edru 7 months dia eya wo dia na se dia 6 months eya wo dia mami okay when you are from subi no a small community what I say it incidents no happen na I say mami ni say again no no di nam tawo obi obi dia e ko machina tu ebi ba nbe bi akọ machina tu so di machina tu no ka papa je ni ba ni ho no be kan na mi e de ma che ma che na mi che how dey to na girl no minimum have access but you see and again no kwa ba na so di bia ni ho e see dem ga ni on ka on frame what I say me pacho tewia scan ma wo no wo ka che wo say yesi bibia nim omu hu ni ye nti omu nkomra 3 months time o ka 3 months time ne ka ho one cut 3 months time ya ti se mo se hwini ya ti se da me di we ni ba ne da ni ba no ka na so ka che me se omu akre bibia ayi o in the form it is found now I man san no o ba no be ka tem so wa ko yi what I say insist to say we only man san aju bi say bia say okwa no o mu ka bi say bia ni no make say me register no what I say me simple scan me nge but o ba no because of that thing na o ya no say on kan no kra na wo issue ni en kire ni ana ni o ba no be ka say bia kire ma me so me dikin na it is them get don't say the to some do now to December let the go and let you on the 28th December na papa no ba no dey bisa okay jina so mansa wo ka mo ba no ka che no se mo akoyi but man ka hwe ankyere no anko man kwa no one friend ka che se mo akoyi but da bi man kwa no kwa one ka de si ye mu bi ankyere man ka hwe ankyere no okay nti one ka hwe ankyere no no nsu dim se mo akoyi se tewia no na odi scan share ni se won so na wo no onye mo ye ti tewia no na friend phone so ene ada wo ni ano so be frɛ no bibia wo se tewia na kwaka na wusuro no okay wonu na ada so no wada enti momu kɔ ba ye no report bia wo se na afrɛ no na wo ka kyerɛ sɛ kɔ ye kɔe abortion ni yɛse me ya mewu
me yakɔ yɛ no yɛse wɔ mu hunu enti no 3 months time me samra oh ɛkɔ yakɔ yɛ no yakɔ yi mu na wɔ so ka kyɛ no di enti na wɔ sɛ tawia na kɔbɔ amane sɛ tawia no di scan man nti tawia no onu koto scan we na we scan man we ya ko shiri pa wo me hwefa na odi scan de ma me efie be mo na odi start na me ba kan scan de ma me scan de ma me 100 Ghana e na odi ma me o ma me 100 Ghana 100 Ghana o ma me 1,500 Ghana da ka try me say wa ma ne 1,500 Tawia ebe ka tell me so am 1,500 na so nkode 5 million about you na intro ko hwini be ma wa ti aso bi aka ko hwini be ma ba na show yem no brebe na hu so ko hwini bra wonyim wie ya na sa bra na wonya nyem wo no ka kire me mba me mense mani abre mensere ye o me say brebe na wo hu sa kwa eye ko hwini bra wonyim wie ya no ana bra obese ope no e na hu so ye ko hwini bra me nim wie bra nyim wie ya ndie na hu so ye ko e ndie na hu so ye ko hwini sama kan na me nim ho hwe scan no so me nim ho hwe nya wa kire mo ha hwen pa mo ha hwen ye papa enti no wo nyina webe papa se wo sese bra woni ababa wai da ye na wo chekia besi na ne hwe de na furaduro yi a wa woni sanyi se no wo manyi ana 87.9 Kumasi mama me de me efemi me excuse me to say the gynecologist na me so bibi ti sa omo yi anase sa what you say banyi se no se e ko yi amu o maza wo aju sikadi o maza wo na aju sikadi enti woni sanyi se ne de o manyi mu a o si ni sanyi se ndi o manyi wo maza wo na ji sika no kodi ye onye se omu sa no mo se na shi ni no onye o try na onu de no o ya obu ni sa no na che se onye se ne e be ma foforo de anya ode exactly o de ni sa de se ha na to so no kita ni ma no na na mi se o si ni na mi to phone ni ma no mi to phone ma no me pa cho ma ni sa no question phone ma ka cho so na to phone ma me phone me phone say and promise me so better phone and nipa no go yire to phone ama wo o yire me ton banku o ni chen ho when na promise so better phone ama wo brother bi aha me ton banku o ni chen me pa cho sa phone na ekura me dada what to phone ma wo no no anyima na 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 menim be ma no to phone ma wo no pocha na menim e dey na yema no okoto phone ma wo no so pe na me semenim nti me mama onto no se menni o yo futa o ka kire be ma sa wo ma me ba wo ka kire be ma se be ma so pe e na wo ka kire se wonyem e no se mansa wo ye me fa pa in fact we ase me ba ye yi mi hu wo ba bia ne ho ofesa wo da enti wonyem kura me ba ho ka okoto phone de ma wo ma me keka wo nsem yi pacha ko na me ni dada ke neka wo nsem yi e ma ma me sense for enti se dwuma ye bi bedi wo no sister phone e kita no ne chi me ba ni tu mu na phone ni kita no why na to ma no what did them say eko ma me what did one say ne wo off end me catch you say endi to bo wo ma defend ho na nkoda amaba ye defend wo mo ene nkoda amaba wo defend wo mo be ma wo sense for to wo bo Jojo Akoma said ye bia akora no obeba wiase ye behu ne papa eye kodia ye behu no ye bebo ne ka nipa foforo so dia ono so wonyina yie because ono so ye won so pa me say na se wo de nam se ko ne tofo no ma wo pacha me fan no imo so nchire bia mpo so da se bi ekwa atofo na me ka tan so on tofo no ma me no ka tram so nya do beto phone de ama me yi se na show akwa de shem no ka no kre o cha ye kwa akwa na o shem no ye be de ne o
Ese wa boso be say. But me nim boso me. Woni boso me a wo mi ko hospital. Onko bida. Onko bida. Abaya to say. Ebi kra nru. Enso m continental every month. Hwe se de wo a wonyina so asiti ye. Uchi unye makeups. Wonya hwe so hwe se de wo ho fesiti ye. Wontumi nko continental da. Kopem say. Eko yenya information be from say ɛhɔ hene frɛ o nana frɛ me ya nana frɛ no ɔse dɛn nana no ɛyɛ mu maame ne papa nti ɔfrɛ me nti ɔfrɛ me na ɔse mi da asɛm no ma no na ɔno abɛhwɛ asɛm no saa nana ka kyerɛ me nti nana ebisa o sa anya bi anyi sɛ no wodi ananya wodi o ti sɛ deɛ wobu abisa me ma kyerɛ ma kyerɛ na me so kyerɛ nana saa nti nana minim sɛ de tie bia nana bebisa ɛkɔ me wafa asesa nyi sɛ wodi ana anya wodi a wa mi sa mommy ɛni deɛ mi ntumi nka sɛ ɛyɛ mi dia wata sɛ ya kyɛ nana sɛ nana wadawro ma wei deɛ wani mu nana ka sɛ ɔbɛhwɛ na wɔ sesa so asoma nana ka kyerɛ me ne sɛ sɛ ɛyɛ mi bio me nti aseɛ na me nge na sɛ me nipa deɛ yɛmpi nipa nti nana ka na me ti aseɛ nti wote na se nti yɛn so sesei no yɛhunu sɛ deɛ sika no ba deɛ bɛka nyinaa ne sɛ yɛso ɔba a ɔnyem ɛnamnim ne kunu saa yɛaka to hɔ nanso ɛnɛ deɛ wɔno mboa obi wɔ deɛ de bɛhyɛ no na ɛnyɛ no deɛ onim ne kunu ɛwɔ baabi but ɛsan sɛ wo no wɔ appoint wo na wo nso wakɔtɔkuro ne mu dadeɛ anaa mɛboa sɛ wawura mu na wura mu so wanhyɛ condom bibisa wo ɛkɔ ɔde bɛ nyia no me na ada sɛ deɛ ɔka ne mi centro wo hyɛ condom wo so a wo ho ba wantu afɛ me na ada ya aha enti wo hwie gum ɛna wo hwie gum no nko ade obetumi anyem enti now yenim ba sɛ deɛ nana ɛka ye no ye de ta so wo deɛ ɛyɛ wo deɛ gye na mmom no akora no beto wiase ngɛ ye be ye DNA ye be hu ne papa because say my dwene no ayem bebre wadawroma ye de to deɛ nana ka ye no so opere so nana deɛ sɛ me ɔno ɔka sɛm a bitumi because papa no promotion nti sɛ nka obi bi sɛ na ɛka yɛn ka me ne bi ntum ba nana aka ndɛ ma ate aseɛ ya me nhyira ɛno ano no yɛn fɛnsi ha ya yɛda ase nti no deɛ bɛsi bia no yɛbɛhwɛ ho asɛm ka na mmom ɛyɛ tutawia fo ma me because yɛ frɛ no na yɛnya ne number na wo de number bɛma yɛn wase yɛnim yɛ frɛ no ɔbɛyɛ yɛ paa mepɛ so ɔyɛ me kakra na me de kɔ weekend why kakra na me fa nkɔ di weekend no tell no ɔnyɛ ɔbɛka dan no wɔn sɛ papa no wɔn nisa ɔno ne side na ɔsaki sɛ obi na tɛm na ɔbɔ paati ɔbaa no nipa ɔdi ne kɔ ti bɛyi no ɛdade na ne yɛ afa because ɔka kyerɛ sɛ mene kɔ ti bɛyi ɔsɛ nka ɔsɛ wutie ne side ansa na waka kyerɛ ɔsɛ nka wutie ne side ansa na waka kyerɛ sɛ ne kɔ ti bɛyi so we dey say engu na mo nwanya de bebe I want to go inside and so I can tell you what to do oh ade no kra ye from kama nti entwa so ati ase engu na mo ye hweto krokra we di program ama baba aha ya Akoma 7.9 FM wo so se no kwati be wu say kosoro happy birthday to you happy birthday mama yensuo happy birthday to ensuo why happy birthday to mo for the cross no e wanna be here happy birthday to you oh na studio ha mu kura enkaba ha mushie gba ye mu ya we no nya ya we ya de yi aha
Woolen cappuccino. Where mu be hwehwe mu be try you to try e be gire mpa ya se nya ya adwesi ya tofo from dabi munya ho ayeko ofi adoma na udu birthday adoma fam tema committee 1 ye wono Kofi obebo mode ayi nani ato nchen sei no osan suo no a wonam odindi san wo hwele Christophe dia agum na wa baby so hwa sketa na obia na wayi nani na hwele ye kosi ese buru ye Kofi adoma da wonam odindi san na se we wa ya bre wo fa ho kra wo fa ho wa so kini wa so ja se we ayi emoja re ayi ensure re na egusa wa France me pacho munye ensure no ready ensure be so me pacho wo ye di birthday eye ama birthday be chire weni so kakra wati kuma sapon kuma some ama birthday yes osi ene no mo ya mo say na o chira pacho na o chira ene ya no chira sep number ne to wo mo tie woni so mo say na birthday no papa ya wasi ni nua ne una no ofase na ni nua ai ye ni mo so nchama me ko live mo say ma ko wo birthday wa tete no wa ye adwuma te sawa mo chira ama fa number ne Hey, I'm on 0555. 0555. Ama. Hey, the number reference. Ampo. Rasta man de minyini ni. Rasta man de gidi ofo. Ya friend ya catch me say ka we ye ama. The numbers no dey ja. Ama sa me pa cha fagu ama de na. Baba ko 059 eh mo sho. Eh Dabi. Dabi rest. Come on. Hey! What crashing? Hey, Amma! Amma don't crash. TikTok before. Full view. Full view. And what you baluchi? But what you say, oh, no, family appears to say, but no squeezy bar, what's crazy bar? Aha, we young yet, and I told you, I'm a bayer, and LPM so told you about 20 years man in your second. Yet you need a Shazzy, Shazzy, I'm out a Jawajo, the condo. Oh, ama wa crash will be apa. And then cross no 055 no obi be for so need ya so. Wo be try say be ba be tom. 055 na aba no. Baluchi, mami ala taya ni edidi na ya. We ya. Ala taya. Wo ya young guy pe du abodu ko ye pe we ya. Ma me yan kwa da na no na edidi to so. Say o mo hwewa. Wo mo ti o mo hwew. Enye wa na ada so. Me pa to mo hwe. Ye be squeeze ba. There was a squeeze baby, a bit squeeze baby. Am I young? I was there for you, go happy birthday to you. Amen, mommy. Amen. No for quite to baby a quaint. I am young canis, baby. I do 9 besi. On my way, Yanshira. On shower, sir. And you're doing submission, so on my Yanshira. Amen. Say a dish. Amen. And no birthday. Amen. Baby mouth. Amen. Now birthday way and young Kayedum. Yes. Amen. That's it. Yamishamo pa. Afeye peska ya ni abiri ye kodwom. Hey. Ayaba center ba no be. Eden kase emu yade ni na yaresa ayaba center. Wase nyare wanyina bedwane enkanka ene nompe ene nkase no. Cancer of the bone ene arthritis ye de kwa kuto asem. Afe dia ne spinal cord ye ne ya. Dia ne kase no ehwan ene de wanya arthritis. Dia ne kase mu abupon afe so waposo etaso na ehwo ye nkokon so ayaba center.
afa won samane ya na ya Steve ntimi nkomu a Maa Herbal Center ebebo papa yade bi ti say stroke efom yade yam cross stomach ulcer ena afa enemu mreye fo ni kiremo wo Maa Herbal Center ba watenenka wase ba bia won se kwan wona wo dwene ba bia beda ho a bomoden na tumuda enam se honom ema ne mema wo bia wo ba bia woda ma doctor timi esane yade 0244083482 0244083482 82 na Maa Herbal Center Kumasi Atonsum wawo Agogo Hospital no ekire ho pe tema community 16 Lashibi Bawa House nchen ho no ma e na Maa Herbal Center wo mo so edi dwuma no ti bomoden na hwehwe won bachi akwan nam sa chemfo ba wo senya de wanyina da ebedwane gastro and mesoplax mixture enu papa mienu wo mo de abedwa so gastro mixture me se na se wa wo yefuru ya de mo ayekutu ne bom so ho no wo bo no mo simi kokko na ne yemu no agise ya ku so ho no ma wonsa enka gastro ebesisi ye funu mom de samfro wo de gas ye gina mom de ne bo ano taye ne yade odidia entibi nyam kwasi broni beka sa indigestion ni nyina no eye gastro mixture afei emframa na gina wo yem kakra na yi mframa so a na wama wonsa akabi afei wo ye ba na wa himfio wankasa wuti hwan nyoma nkoye wo hwini mu anasa hota akekaw anasa wo de no kra bosome so na wo bu nsa wote yawo a wadro eye mesoplax mixture Kumasi ebuso ewo pharmacy ene herbal shop bia Misty Herbal Colinac sunwane so wobekọ Ekus Pharmacy Nana Boache ewo Tema Community 1 Repatch Ventures eho nyina ebi wo ho afei wo ho na wutie yen so Albert Sam mankesim fo so na modemani achiremo ewo Jeff Herbal 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science egusua ka wo se 2024 admission no wo mugusua ejinipa ehwo de eba no science programs ahodo ne pa de a ehwo na wo ye ne kese pa wo no se wo awie senior high na pesa wo to so ekonya first degree ewo health information management ananse degree ewo bachelor of diagnostic imaging afeso so wo awie science program bi pen na pesa wo ye top up ebe medical doctor no so admission ewo ho edema wo no mo chade pa eno tibomo den sawon so wodi wani be kiremo anasa wo ba no wodi ne be ko ho bie fees ne ewo form achechefo so enim de na one lecture ewo College of Medicine and Allied Science email no info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh aya fresh company form 0208456556 0208456556 eba ne malaria wadro time herbal mixture TIME malaria sabre ye wiabo gedegede wo bidi tomo akuri ne ho pa ma chese sadia woso atie sine so no enya smesha mawonsa enka time herbal mixture afe wo a appetite no atekoro wontimi ni die anase waposo eya oya wo so immune system no aye mre no we eye immune system support edro papa ye betimi aboa ama sojafo na woni paduam no wono magina wo na so brane akwati ayade eno ti time herbal mixture de ba ya chegana fo ajetum ma wo so sanka wo de ewo pharmacy ene herbal shops ahodo mom 0244417669 0244417669 ye wie pe ye nom grow fine herbal tonic mojadro mu super grow fine makes you grow fine eno ni mojadro wo dwa so ne ma ne mema nyina be no nom biem ene obehu obi no ambo ne redie makama wo kasa wo aye fe wo se nyame nan so oboa so ahunu na grow fine she baabi etima wo so sanka grow fine wo wontumi ni die wo wonsa eno nan tai tititi wo so ananse na krokro wontumi na adwendwina hodo wo dwendwendwen na ade achewe wo so wo ye adwuma kakra bi no akoma eje hwinhwinhwim afe wo ba wo fiti kro no emma ahu aye dame bosumwe na ba bosumwe na tia faso eye grow fine herbal tonic wo bi so de eba na asabro so ni nyina no grow fine behwe siesie bibia ama wo so watimi akwafikyire ewa asomdwe mom grow fine dane da wonom bia eboa pa bo ho ban free infections ahodo ho pharmacy ene herbal shop bia wuramu a wo se wo pe grow fine herbal tonic 0244596532 0244596532 wa wo pese wutu kwan wo kwa ye adwuma akosua de wo so abusua bi atonsa ade afra wo so a wo pese wa ye adwuma na akwadwodwo ho e wa broche na asaba no Emax Global Link Limited eso obebo osa kwan no so be kanfo de akere wa wani abre pa so pese wutu kwan wo pese connection mai be betwe die bo moden so obekọ Emax Global Link Limited ho na wo matimi aboa wo ho no won beboa wo e wo work visa assistance mom a face study visa wo so pese wunya enkrata e betimi aboa
amo aye adwuma na wasesua de ni nyina eye emax na won behwe aye de ama won afa permanent resident application assistance eno so won ye ho adwuma papa wo pesa ofa wade ni adoption so enya nkrata so emax ase brei na won mo asa kwan so Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico and Brazil ho nyina no ekwan da ho no ma kwa emax betimi aboa wo amotu kwan enkran Wager White Cross and one more any West Africa Decotals and edi enhwe Kumasi Asafo one more any snit office edi enhwe ye free emax Global Link Limited I was 0205 874034 0205 874034 Power Specialist Herbal Hospital and so eka we say hepatitis nko dia what dia hepatitis ya dia last stop ne ho wo bia ni wa wade akọ honomo ema hepatitis no wono mantimi nto ase say A B C D ana E a Power Specialist Herbal Hospital wo bre bo no doctor se ho hono anansa nanse wo to ase ntini na ahya se etwetwe wo wo so a wo kase no emu hwe wo emu abuo afi wo so a wanya ulcer kompo nyina Power Specialist Herbal Hospital Kumasi Feyi ase Lake Bosomtwe kwan so Power any Jasbro filling station edian mhwe en crime kwabenya ACP main road one more ho takrade so Anaji Estate one Anaji MA Primary School na edian mhwe 0200383831 0200383831 3P garlic mixture ewo dwaso edroi nansan eya na nyese bia wono ma hyedo ukọ na akobisa ne kasa san nyese bia wo ma hyedo edro ne papa enti eba ya na san 3P Ghana fo agya tum papa wonya no bia bomodin sa won sabeka bia nam se enwadansidie no edo so pa wo pressure anasa wo mpese obenya pressure bomodin pe 3P fa bo ho ban wo so a sugar level ewo soro 3P garlic mixture dia nansan na koma etaje ne hwehwem dia wokwane na so a tumi na diogusuo ntentem ogusuo a wote ya wom anase wo a wo home ensisiso no edro no 3P garlic mixture garlic nko an omde aye ewofra eno ntenenom enye den ebiebie ntenemu ema moja di efurusane na boaso amakoma na boyie Natural Ventures ena de edu papa yi abadwaso pharmacy herbal shop obia ebi wo hododo atu ofre 0248928824 0248928824 uwi anu anum su papa Transp natural mineral water no ni so a FDA fo agye tum se Ghana ni bia ye num bi ahoho ba fia ye mfa bi suma hoho akwada na wo hya ase no monsuo no ma ni nsuo bia se Transp natural mineral water wo bodwa hoho ba se a Transp na ade suma hoho no wo mo hyeda elebo bottles kama edema eno nte wo ye wede wo ye yie na pensuo ede asuma hoho a Transp natural mineral water 0503 372636 0503 372636 Congo ointment eboa ema honamu sawasawa ehye etu ase empompo de taso enche na pai ekoro nantama propro nkoretu kakarere nipadua mu enka na fei nipadua na ya na honam ekeka wo no Congo ointment beboa etu ase de ma wo ba so fasiesia hemfie ho nam se ges ne de wo bia se Congo ointment na wo mo de wo ho atoso herbal shops ne pharmacy shop bia e wo bi Free Natural Ventures and until super dudu tua na wa frek empanifo ba jo na Congo ointment dudu bi a wo hia bia no wono mo edi bia bro 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wo pe wallpaper sa eye kama na wo de adi udwuma ene na do ani achemu e Alaska hotels restaurants and sorto ahodo banking halls afa TV studio ene FM studio wallpapers are efe nebema watena ho etwa Brighton ubenya bi e Alaska Star Enterprise Afe bed sheets, blank curtains, original curtains bar, TV strips, light, airport chemicals, waterproof chemicals, ninyina, ubenya bi Alaska ho, sofa covers 3-in-1, 2-in-1, and a single, ninyina bi e Alaska Star Enterprise, etu phone so betumi akoho, and I'm say hona ebo no wo fom pa utua, wo beton wa mfa so edoso, kumasi edu Mrs. Anocha Brusanom, eho en Alaska ewo, 0554114878, 0554114878, Currency Ventures Zahara Misha, Zahara G capsules and a fei Zahara Man capsules. Na nyina kamfo a Hindi heba Misha esoka hom Hindi ebwapa Emma honamu mreye etu ase edema afe so kra no
Zahara Man capsules no so eye mema dro ya eboa mema mamre ya hodo nyina etu ase ema bema etimigya na so hyane so en sade ema bema eye ne bema eno ntina se wo bema ne niam ankoye dia na wama wo sa aka Zahara Man capsules afeji capsules and a face to cross a harmless channel, Nimi and only a cabomwa, na ya 2 infections as an annual man quay at the mayen. I don't tell now so amount account the Enroy pharmacy herbal shop will be a chemical shop will be a war my gun and monum, or our soap as Zahara herbal products 024634 8334 024634 8334. Security shared system and so Kumase Atenga Junction. One must say, wow, here CCTV, say your hotel, say you fear will shop one mom, Bomber Dane, not one suffer one way. Now one may become a comma and farmer and nay, Bamba one somewhere will be at the Nediashan in some, and until a human one can salvate me about who by baby and piano and Alfonso, not as I will share the Akoso ever home, a security shared system, and I want by at the amount, video intercom access control, any intruder alarms, remote surveillance, any home automation in wamudi hujuma ewa bomremu Kumase Atenga Junction and a security shared system ewo 0506 215909 0506 215909 sweet mommy. Yeah, I'm a birthday girl. Nyame enshrakria. Ontra se na okay, yentwe homra na afi Middle. Now then I want to why stay for some. Be menye say kwasana wo se dey shake me. What can say mpo? Paulina what can say? Ena dia he shake me so kopia. Jesu mame shake me so kopia. Ha nsem ha. Papa, doctor. Yeah, unya ba. Me ma wa ha. Yeah, me Joseph. Maa Akos. Do. Yo, me da simi charity for no chef for nyina. Dr. PK usu Dr. Messi. (28824) and 020-100-0021. Akonosem ne ewudi amane homene so na afin so enipa boneyefo eniate na wonam ekwan anwanwaso so na wodi di nipa nya kese eno nti ne huhia se ubenya ahobanbo a eho nimdie ye abefo na ekonkan na se wode wo hoto so a enni uhwamo de biara da bo ho ene wadofo ene wajapade ho ban ma security shade mwawo na bo wasomdwe ho ban security shade wa ho ban bo ho kafo a ubetumi agye yedi ne nije sem kese ne se emfa woni se ne wa ho ban bo ehia de soronkote ana se bia ya wo ewo Ghana ha ye betumi ne wo etu anamo yendwumedi a eso ni pii no bi ne CCTV surveillance systems a eye papa na ne bo edafom video intercom access control intruder alarm remote surveillance home automation eni pii akeka ho. So what person woni yendi sa won so a hwehwe kira kwan wa Accra 52 Lagos Avenue ewo East Legon ana yen krobete bia ewo Ghana fa na nyina ana se frɛ ye wo 050-002-2540 na woni yen dwumayefo a wakwadare wo ahoban bom nsɛm mu bi akasa sisi a security shade wo bambo ho kafo a odimu security shade your complete security solution partner. Hey, me don't we see. Let's say grow fine dear. I'm a fine papa. Why fee? Sell us to grow fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na monya monia jisia. Somewhere secret dey. Aha! Grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum waso aba ebu afufro yie pa. Yeah, the young kese ye koko and ashoda ye. Ense mu hwam. Emu so de. Enti wo ye obi a wuntumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntientia. Wo so wonum ato a wuntumi ne di. Aduane pampan fa so a na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bia na wo nsa ye otitisi. Afei, wo ba wontumi mo ne nsa yie. Wonum grow fine moja dro no. Na bo ni paduane siesie ne yie pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti obi a wo pa ne kese motu no. For the tremu e wo Kumase asakore mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ni e bi dro de po bi
yeah with him sawo penchechemu fresano mercy 0244596532 and answer 0264596532 grow fine herbal tonic ana Moja Dromu Super. no me mu die enye ofe na wokoto handkerchief e dia pepa mfifiri asade akofie akosie eni hakra eni ntini ye wo flora disposable handkerchief febu wachi wo na wini mu so ne nsuo ana wo bowa emfifiri tato adwumayefo wo ye dwumadie bi e wo afiefie mu school mu enyuma na sekwesiada enti sanso a number no ya jaba akon eda so ubetumi de afa no so 0599814926 0599814926 hello Akwa. Hello Mary. Ya kamisha opasa ya se afrebiam na waje yeso enti de na mi bisa sana ye kone se ose na one mansa maame wo issue kakra se bufuo bi aba enu ti no no ka se wonko yengu no ma pressure no wote ase no de na mi bisa se before wo kwa akose mansa epe no na woni o maame ye fine
Jamaica fa Obano ni abranche ni nse. Obano 419. It ma ka say 419 ama sikanu wa ma cheji. Enti yan so yan ya de Oba ya Solomon ebu akonta awo so na ye ni damwa hana ilikuwa badaji enti na munene juma ni munene na mko simama Oh, Kafra went to me and you so 03224980 me time crash. My me fa the chat we didn't baby a free. Mommy the best, mommy the way. Eno Mommy tia prophet there we and tia ma ukulia. Tema tia bi ya ku. Na me ko ma se musun. O de na me ka tire wo there bi there. Madam ku bi papa ka tire o engineer who learn how here the place. Also, say some of my friends, and finance and then. Not the way we move to Casamono, who play, was them air and the Cacra. On I am the Catholic, some of that, yes, the more. I will see. If you want more, we all put the top how could take me? Also, try for Yasmin, or very well, I didn't know 10 minutes to phone. I said, because now they are all catching the pants on you know to come and the only money to come out to a month. Oh, said mammy, may catch your place over back with you. It is one here, the way to see no, or the more and more be at it. Now, said you be a woman, now we say the oil making. What's after you, won't tell you them on your ma. Oh, mammy, no, so I will put at home on your day. It's mammy, Obama on pen and hotel, Jan life, or 10 more the bill for the piano. One was you should show you about it here, for being at the also. It's a one moment to begin to answer. You say that's for Uku, yet after and yet, bear man, dear. Woman and mobile day. Then you know what now you're about to see a young Saka can buy a man a Kawasam by Obama to bear media, the bear man and Kawasama. Them Obama was young answer for the Kawasama. That's it, that's it. Congress. Guys, Maa Akos. But honey, the most Abusa Penny Samia Champion Sports Crew no or my crado papa winim near to me and near Bayan Cram and Abrososa enti and you a video no and free akoswa na eti de akoso ewo agudie nyame enshaw nyame adomajua adwa da ye be sign de akoma nsam dwuma de abramo bie love